Rima Frosania. Oh, yes. Yena yemfa ye come from the creator about the living Yahweh. Amen. Sanse ni dumunti yet yasie. Okay. Atofo musom for apostle Kwajman. And the mesani mu de ahie mu biom. Ye be twetwe di ampo yo wanasam. Yes. Obo ade ya wen wosra mra wo so. Amen. Ebra wa ye crowd so peso ti asam no. Asam ni mu rani padua no. Amen. Na enji free osoyefo na pambiara mu. Amen. Emi adwene mu. Amen. Na ma wonti ase. Amen. And the topic I de ba ya to dini say. Ahantan de osayeba. Ampa. Say ade. Ahantan de osayeba. Yipa. It would nyankupo bredi pebia say. Yanhwe no anya ahantan. So we are ahantan a osaye na be kuma ansa na we fra asase so. Ene ni bebre fra ahantan se. E de ewura enwumam. Nti no be ko obi a nurse. O de ahantan ni fifire ni wura mu. Ene obi era media mu. O de ahantan ni fifire no de wura mu. Doctor bi ahantan. Tikuma no okum nkrofo. Ohadwin. Cause ahantan ba mu a e de osayeba. Wo pane boni. Ene obi di ahantan e de wura wade mu. E ma ne ade efe na dibuo. Ebi ni ho. Debi. Ahantan be me ahantan ti be me bi mu oba. Yes. Ahantan to ba bi mu be ma. Yes. Ahantan di osayeba. Ampa. Ene adwuma panyini bi wa ya ahantan fifie. E de anyina bedum pempenso mo de abie company. Wow. Edu omuni baba akokora. Ahantan ti. Na adwuma na egu. Ahantan no bi de awura sofodie mu. Ene wa ye jase ushi obi o ahantan a wa wuru so ochemfo a okodi ni birthday. Oh, okay. Okay. Ochemfo. Ya ochemfo okodi birthday. Okay. Wa wuru. Ahantan di osayeba. Obi di ahantan awura police. Hey, police. Obi enyefe. Obi di ahantan di awura soja mu. Boy. Zoom la ya kaka eyeye. Obi di ahantan na awura zoom. Bona adwuma no. Obi so di ahantan na watch mine. Wow. Ahantan woni ahantan yesu bia. So if you don't know, I'm telling you today, they can't say me actually say, dia ahantan your spirit. Okay. Okay. Ayesu su be betra mu a. Na wo mana mfiri wo so na owu tetaw. Na ne sa so mu se kabo. Ne body nsi wagu. Me ma yakọ. Wo de ma ahantan na tra so. Ah wu so ahantan o. Aha. Ene mpacho Bible ne betra wo. Okay. Ayesu sum. Wow. Ah se betra mu a. Ummu panyini. Ummu abofra. Wani we enso ade. The Bible beka implications and ahantan. And niema woni pa o ya ahantan no okopie mu ansa na wawu. Obi ahantan ti obre Ampa. Amfree to me bia ayo noa na akoto ohawa den amon no me se me kotu babo ama babo a chew say ahantan kwati me di yare ma. Wow. Because ahantan no ema wona kotia obi wanu timi tra obi wanu timi kotra panyini bi etimi tra obi asabe mpra bi asa. Hallelujah. Amen. Say nipa no se ne wo nipa no a wanu atra no yanu ntia no. Ahantan do say yeba. Yanko the book of Matthew chapter 18. You read the Matthew kind. Matthew chapter 18. Koso. Verse 1. Also me nga say. Etifian sem. Ahombrasia ho kyerɛkyerɛ. Hallelujah. Amen. Bible say dey. Ahombrasia ho kyerɛkyerɛ. Ahombrasia ho dan. Enkyerɛkyerɛ. Ahombrasia ho dan. Enkyerɛkyerɛ. Hallelujah. Amen. Ahombrasia ho dan. Enkyerɛkyerɛ. Edonara mu. Was ne donara mu no. Esuafo ne ba Yesu. Ya gye kwa mezi esuafo ne ba ne nkyɛn. On bɛka kyerɛ de sɛ. Ɛna o bɛka kyerɛ de sɛ. I know kɛseɛ kura ɔso na. Why no ye bɛyɛ kɛseɛ wɔ soro ahenni no. Yesu fira abofra. Ya gye kwa mezi afrɛ small boy bi. Ɔde ne bɛgyina wɔn Ɛna ne bɛgyina dom ne nyina mfimfini. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ. Nokora me sɛ mo sɛ. Nokora sɛ ɔpɛ hɛn na akɔ atia. Mana ne anyɛ sɛ Sɛ abofra. wɔmmrɛ wɔn asɛ nyɛ sɛ akwala ketewa yi ɔde na bɛgyina dwom ya. Wontumi nhyɛ ɔso Wotumi wura ɔso ahenni no ɛna woyɛ ahantan no. Wonya wo braseɛ baako sɛ. Na ade bɛyɛ MP. Mu nipa o pɛ power dia ɛna wo bro ho ase. Obi ka bi konkonte politics nti wawura ni fie hɔ akodi konkonte. Ade na wonya pa o medi konkonte bi. Abi watra konkonte. Ha? O pɛ power dia no abro ho ase. Onya power dia. Wonya power na fe usunu ban no ewo mu na wahinta no efe na pie. Na we pizza. Hallelujah. Amen. Oba dia wo yemobɔ. Oba ne ho sra ma. Na ho di mra wo so. O pɔ ba no abro ho ase ama oba no.
Unya ni ye fed wa sorry ya hanta wo yere so. Umu yere baako say. U pebamenti wa bro won se ama. E fed ye kwa yo ho ade a wa wuwuru se kokoko. Odofo wutie mi. Bible say hantan no emfa wunduru ba biara da. Wo se wa mra ho ase. Anye sabo frankola wo ka so na no ade. Sorry no gina ho. Koto we bra. Yetimi suma kwala bi be 40 times. Efie baako. Okọ gina no ka say eni je no de ko. Ono chance tire na ye dia na chance ye dia so no de yestia. But if what just akwala no ko. Bible say bron was akwala no. Mana ne sabo fra. Na se yentimi anani anye se mofra. Mutimi sha osoro he. Hebi ye nwura we aye woni we nya no jaje wo. Usuni wo baba mu aka Ghana. I'm telling you. Usuni wo baba mu aka wiase. Obade fani sankan. Wo mi adwirinim na adwirinim a wonti ase. Na ti twedi ampo ya wasam na se. Ahantai do how brain nipa. Woni mu ameka kire. Obi obre no sabo fra. Obi obre no sabo fra no. Ono no kese kro osoro. Sani pa ko no be yo kese wo yifa. Hallelujah. Amen. Also for wutem jam brase na ade tia so dem we. Wam se wunya brase nti en adwongu ni nkuto a wuto yesi anya wo system a dai. Just wa hantan. To won tia sam. Wa so den. Oba je wo yamobo. Amen. Judas ko di Yesu achi o. Enso wa nya nkwa. Wante hantanti uni nyendi a Judas. Me say hantanti. Because Judas dey on your opportunity. Ya je nkwa mezi ya. Etimi pem ka nyesa ade no to no bra na ni na no so omo na ma no ka chese mu ba ku beyi mi ama wo Judas na okura adwin ade ti no want sana adwin sana hola we ababa wa na se wutie mi na Bible says hantan eba na ni wo so ba na ni waba na hobrasefo na hantan ni ba na ni waba ti ayo ukowura kwa ya hantan gigigigi woni ni pa ne kasa no wa kwa gigigi fe leta no be se papa no ye panyi bi osere wo if we ni wa den abba wafere Fasot office na panimu bi aba but these guys no okay owura won mo no watutu forma no na wan let we w no na if when you aba when him kan ya ani wo ba enchene ni wo aba for nipa am I your call you oh yes bitimi na hantan nipa no je wonnim nipa ko wate no bia no ba o she krokro ba wo na nya hantan ya odi obodi ndi yema nipa ko no na nipa no sori akwa obodi di che no che nipa ko yes hey wani me da wansi se manu antia papa but a hantan die obedi ni su ni ba che nipa ko no na let obe hu nipa ko a oba na nim wo no sa be na ni wo aye den aba fetie babo wose na hobrasefo no bi obre no wase no wo mu na nyansa ne omotie o na nyansa ne omo ya den do obre no wase no wase fei obenya me se obi hantan ti ni contract bi abo no because nipa no ba wan fo boni di anhia no sister o ya hantan ya hantan nurse bi hantan ti obi wuasha no na me se utimi yi won no da ma me na because of your hantan what you should come to me I ya no for one homeche nurse bi hantan ti obi atwa no kwahwe na chi wo be yi won no da ban me se be ye yi won no keso a cheche no wonni de abeto na ni de abubo fi poso ba anka that is any check and a show what wa hantan ti wa hantan to obi akwa wo so me ne ba Ness asum afroko no wasapo ko na anyam na ness ti wono ha dai no wasapo hospital what chat oh no chat na unonko ba na ka bi say mamu abadaye but ness ni bi nya abadaye antan ye bi mu say pacha antan unya batiam na me do tam so imam nyene me ho never saw your bow na mo bi ni betia pie am o hia ogefo na sempie wonti akwara na o ga so betime nya ho o ga so betime yu ho an so body and fancy amen boni ni pedinu hantai do how ba hantai do sayeba topic is hantai do sayeba na baba uso na ni wado mre so wonti jeje bi ti say dia mo adwenya sha woni mra ho so amen no body ti taw ni sa so mu na wa hantai me so be no so betre wiase body and fancy Proverbs 16 verse number 5 Proverbs chapter 16 also been say verse number 5 also dia obia oye akoma mu dwe hallelujah amen body and yakuma amen amanti asem na amen also bi oye dan oye akoma mu dwe obi oye akoma mu dan dwe obi oye akoma mu dwe oye awrade achiwade obi oye akoma mu dwe twede mpo ya we dan na chiwade na we chiwade obi oye akoma mu dwe oye body ya we dan na chiwade akoma mu dwe wa hantana fi akoma mu dwe oye dwe ampara na ti ha Bible se menga so di par ko nya se ni pa ko nya dia ho be dan totroto
Me na mtwe Bible. Dabi. Me printing press. Dabi. Hantan bo wura mu. Onya otototo da. Wow. Did you Hantan. De bia benya problem. Sister, hantan ti. Matutu ofie briem. Come here say wo ye chinkra ha nyina ese. If you wura bisu hantan, wo mutanan. Esi sika na mo de chop. Waka. Yes, sika na mo de chop money. Nipa na hide down one. I know some people think say onu ntimi sifie na be hide down one. Just wo de wo mo ani bi. Munya mo fo obo ma watini asi. Obi so atinya high. Yes. Obi aboa no nyonko. What? Obi aboa no nyonko. Yes. Hantanti fie wura bi mutana. O mutana dabi. Kasa run from. Ay dan ti sadaka o. Ko bi e ba na kwa dan. Osuni die. Dan ti sadaka. Dabi. Nti obi betra wo nchen ya. Woni na babusua for boni ni die ma no. Wo so tenant woni nso ade ado. E dan see da fam. E dan see da fam. Ti fie wo mu hwe. Hantai. Na ni ti obi fie. Otu ana kwaja. E dan ti sadaka. One kasa ma mi fie kwa tro betu go sini ba e kura wonye oba de mfa ne say amen the kraba to rough ade ye ntu say if you will be so what tell pato ma anta ye fie will be yire papa ni good ba ne yire hanta if you will be so ma mi ni good papa ni nya say ye mo dai wo ni am so kwa sori wo nya mi so mponi oba de mfa ne say kam wo fi hanta di dai o say ye ba yes Bio ya kuma mu dwe. No bio ya kuma mu dwe no. Oya ready echiwade. Me na mtwe echiwade Dabi. Wo super head na kwa. Why ya oba de na echiwade. Wo ko pie fie. O se ampara. Ohunye tototo. Anya ja be wo se ni nyina eche wo bibi wa chire. Na me da na di ache wo jayo repent. Sisa wadwene. Hantan di wo say ye ba. Bible so hunya wo dan. Bio ya hantan ni potufo. Papa. Ina nan say bibi ya ba. Hantansu tete enyema bi esisi ye no one ma be Bible prophecy bi a chewa me the blackboard ma besia ma chew era ye wom say ye esisi esipen ebe dane o na dane ana samba one bibina Ghana memo before better say you see there is no God obi said nyankopon oni ho no na atene kokuam and the social media yes first Ghana wo tete ye see obi abodua and the diabona ya come enti era ben ye womu ebre ben ye womu a obi timi di Bible timi pamanje so Bible so wash Bible ya du brebia hallelujah enti what is obi said there is no God e ya brebia du so what ni woni Bible prophecy o pa enya calculation ni me ye won teach such na won te Bible asia ba wadu we say e fe na eba aba bia bia ba pai yes e bia ba e Bible say ba ko na ba sa ko pim so obadi ni be si fam nti we me generation dia yakopɔ pam wakuom nti oni pa bia be wu anu ayde no jimi be jimi hantanum sa ko so be wu be jimi hantanum sa obadi amfanti asia on fa ne musa me kuso obi timi say there is no God yakopɔ bia ni ba bia ubisa say dia ne ade ye moria ubisa say ade ne ade ye dokon number 1 who dey hia na bisa ade ne ade ye dokon no he wanim o say ade moria ne ye dokon very good what tinya mention say moria ne ade ye dokon why ade ne ade ye moria ene bro no say bro ubisa say ade ne ade ye bro no ja o he wanim ene je so ye fu onim nyansa o ti Ghana say nyankopɔ bia ni ho unim de eye bria nyankopɔ eye hantansu e ba mu a o de tra nipa na ja ko pie creator na nim hantani su bi no ni su ni ne ban ni be so o di free o di fini paso a wo ya hantan ni paso fe wo no atra nipa fe wo mu nipa bi na fe wo de kwa ya dai ana wo ni se bi to ken ken tama no ya hantan wo ni paso no anu wo mu ade no hallelujah obi na no o di boni tie ni nua no na fe wo fini paso de tie nyankopɔ wo de tie Bible ya hwe de bo Genesis 4 verses Every catch ken say when you pop catch ken say adit na obuafu adit na ken obuafu adit na wamu one na about for there no about son Satan ebutu no Satan gba wu na dwembo ne ba litrim ai wo de say yo nua na wuram ti bia ben wa komo every catch ken say wow no body catch ken say ehina unya ebe wo ana si minim ahantan kasa ni bi ni miniano na so hwafo dem yana and kasa bi bagana and kwala nkatiki dance adi atati this adi year rough our social media a funny say joke o di
didi ai onu nim so odi banku ana obi say wo didi ai obi na no abad boni di mi di ateche na mi pesre shewe na benya akwato banchini benya hifa na abekwa nne bekwan ukokro mu ana okwa so bi ko nwuram kasa fear started back yes started yes me the bible be church onyema bia asisi pan and that started back and to me say na apostle kwa me na apostle che unko the book of a friend saying Ecclesiastes chapter 1 verse number 8 who dey tie o say je na ba chapter 1 kwaso verse number 8 no kwaso yeto oba de who dey tie the bible kan yem free verse number 9 free na nyanko o say ade ne de aba se wan ka so bi sa kwahye de ne de aba ade ne de beba ade ne de beba ade ne de wayo ade ne de yeba yo ade ne de obayo ade ne de yeba na sase ade fufuro bia ni wiase ade fufuro bia ni wiase o asem bia ni wona ma asem bi wona ma kan say we dia ya fufuro we dia latest wine hwe tetetere na ba ya e bi ma ba ya san kwase ade ne ye ku omo ye dan omo ko etinye ko pa san bi satan nye dia be gye ne di akire wate nye dia be gye ne di akire ha udi yogurt no nua bi so udi yogurt ade na odi nu tati etim kwara abesua na hante suma na wuro mu eti ye di betutu fun adan ama ye ho ye betutu fun ama ye ho ba de mfa ne senka me pacha hantan e de o say ye dan eba eti o ba de ye ko potwa de ampo ya wenam me so e dama na zeni mi ya so kasa cha wona say woni a wotie mi na say me pacha spirit bi aba wuro mo ya hantan ya bi hwe so ba de akiri kwa repent and say no wa dan afa me say wo ba soro ade obadi chini hantan say nibra satan dan di osoro who can the book of Isaiah chapter 28 verse number 1 no Ezekiel chapter 28 kwaso verse number 11 yeto obadi asa wase di an wase na awrade se ba me chen say Ezekiel so down obadi nyanko pasem ban wadi o wase wo bonsam o ka bonsam wasam wase wo wu satan woni abodi be bi ho but onyanko pod yes of nyansa sha bonsam ma ho fedim no bonsam ho fedim wonyanko pa edin to wonyanko pa edin to na what heaven on na bonsam so di ade abodi abonya no nkata ho heaven na abodi abo no bo ade dia ye nkata we esi dan bojanam katebo borebo go de tesa boyre sikabedie bo apopo de tesa popo bibre ahwehwe ebo tesa ahwehwe hoabo ensamaboa abamono bo wona mpinti ne bo maso wani bonsam heavy wono no ye prayer master da obo wo de siesie da obo bonsam no de sa dwuma we nya share we ye kere bi ma yasna so bi wo si ho de satan si ho onyankopon babako de si wo so antrane betro krum wo soro ojabo ntam na wona onyankopon twadi ampa ya wanamu no satan timi famu bi wodi mu aka nyina me satan di mu na kwa nyina mu frida wo bo no ekohunu eda ko pem se ye hu mu abusudie o satan mu abusudie ude dudu me na me sure da no wo so hunu bibi wo satan so edan ye je wodi animdie ana odi animdie kwa odi amim die adi me bi anye ne fe ebe sha wo ma ana be sha satan mu ntama o ya bone ana ma satan ya bone hallelujah amen and you turn by it is satan ya hantan and you go put job your hantan and when you be dani hantan ya hallelujah yes spirit be na boy then and you don't want any satan I just obey satan na no fancy yes I just obey satan na and I said that no fancy you buy you tell ye president about no mysterious position you tell ye wow who you watch it hey sister bra calm down bra fam teacher be na hantan headmaster be na hantan or student that be student be na hantan yes I didn't know much uko police panyimfo no po IGP ni po bra na wase ACP bi bra na wase DSP consabo consabo ye do akire consabo eti suba we France ye ni ubedu ASP Debbie ba ko retire is better inspector boss obedu mpa consabo hantan atiati hu afa so ni so akoka wa some charge office wa muna ko so no ati wa no suba ya uti ni pa na ba yes nyam ponche Debbie ni pa na ba bia wo no tinanim kra to be sure say ko di police
wa force akodi the hantai soldier ni small boy the boss with rough can na friend say W4 ne friend say we mu mpanyimfo no go na small boy woni ya o ma back wo du kuro bi akura ase no ultimate scatter here ayi obi na wu olumai yensie no stop stop say muntu tu fidie no na dey obi na dey I'll slap you. You see why? Adey. There's so be soldier in today. But ba so da. Na yi ni basi di ka dey yes soldier di bia ba o. Ada ne peteku. O ti chin grass for. Di soldier na hand time. Obi ayak mum de. Ba bu so ja wo yak mum dwa ye mfa nko soldier. Wo ye ready chiwade. Wo ye chiwade na di ko wura ba bia. Na ho nye tototo. O so ho mfa ho ni da. Ati. O ni ma me ka kire. Manso afo na abro mo wase no de bia wo be so obi tibi ko peacekeeping no tibi ko akoba tuta unko obi da wo ya dwe wo ya hantan wo mu panyi bia ho ba dia vanessa o mi adwiri ni mu o man ti ase amra na wani so ntew o kan Proverbs chapter 23 verses 29 Proverbs 29 verse 23 was onipa hantan onipa ya hantan obi anu aka Proverbs 23 verse 12 okay o so onipa ya hantan be brana se onipa me na mcho Bible Debbie me printing press Debbie me se me na mcho Bible me printing press o so onipa wa hantan be bre wase hantan be bre wase aya to ani hwe Ghana o ka se hwe bra and for enyo what you say one the first person I don't know step land at all phobia ba oh yes wa ko do abro chire London obi ko wansa oh yes wo US obi akọ wansa akọ nso owi oh yes nti osu gbewu nti dia na operate say aya handan first burger say bom twetwe mo bet bom afia no a utimi say furo mo afuro bet e bona ya say so ko full electric pole ene omo wa he enya wa atwa to sisi achi ona na di bom afuro so what you say yes burger na boy ne chances ne bass na nko akaka 4 years me bi acha one day the first year ka say burger bi fi je burger bi fi iti na yes burger mu burger me na me ka cha chat no ya share starch and ajira said you o share Paris to me oba de Vanessa o mu nyina kura be jai Germany mato be jai Italy mato be jai Spain mato be jai US ato be jai UK den yes o mu ko be say no mu come am say antan de day o say ye ba onipa hanta be brana se onipa hanta be brana se na honhom ahobrase ni na obi honhom ahobrase ni no sabe kani monyam bra ho ase wate sister bro ho ase na ahobrase so won fa so ubedi hia nde be kwa ho kire mu nde na so uwo ni bo atin obo ade na nim obo atin me na me ka kire mo bo ade mu hanta de o say ye ba ene ne wadom re na no nkwaje na me pa chokan Proverbs na yeko Matthew 23 Matthew 23 verse 12 Matthew 23:12 was obi bia lo man ho so no Bible so obi bia man ho so no Brenase. Obedei. Obedei. O ma ho so be brewase. Do obedei ho so. Wa be bro wanse no. Wo man so. E no peja. Oh. Papa bro wanse what? Yes. Papa bro wanse what? Man bro wanse why? Your young boys. Mum na wanse. Yes. Ate. We say hanta na shi. Hanta on sa shi wi. Nya to na babobo. Nya to na babobo. Hanta wanum tremo be she no ri say donkey yes ki kam kai sa ko ki kan dem na ma me ti fi ne de kai dai abre no ene no adom mre hanta de o say ba yes hanta de o say ba obo de mfa ne san Bible say de enjoy dai what say obi bia no man so obi bia be bra we pe kan Job chapter 22 verse 29 okay what say nka say obi man ho so no obi man ho so no obi brena se obi obre no ho ase wa be bro ho ase obi man so obo de me ma ho so yes ti bro ho ase nobody impeja bro ho ase hwe obi mo hwe obi o ke position kura no any degree ya wabubu na wasa brand ho ase aka ho na wo a wo ni move half hwe bia wo gina hwe usu aba Kayam kan Job 22 verse 29 ko usu ya kan Proverbs 16:18 okay wasi sa wa bra wasi ya Bible say onipa say ya bra wasi ya you beka say e ma so na hombrase ni die Onyankopon say ankantiase wo mu a ankonipa ankasa be mpraduasa ya bra wasi wa ma ho so ya bra wasi ya anka wani wo nda so say e be dey be sa ma so very good
Bible say obekasi ebra wase a maso wo ho maso ho question ko na ahobrase ni die onyankopon say nyankopon do don to say kim wanya unya bi oh yes maso wo be diama papa ento obi to say ti no on sorry bi yeah cause kaka krebe di ni sam no no omu nipa ba nyankopon so disca man nipa say en rotate ento odu ye ofedum ba ko no do si ho sa mansa beji nyiro wase ena na mansa ni nyiro wase na so ye den o pam wo usikanti ne obia bra ya bra sema so ye ntimi nye den emma ontimi esi nda da mu bio ntimi esi nda da mu ko nyankopon di teti ya nyankopon bra na se tim no ontimi nya company bi enkomu bio odi nam na ohwe mi sa bre ba de mfa ne senka ene won san gin nyankopon di nka fan yeah my brother fan sato ano ampa na ye din ne su badi amfani sanka amen omi adwene ni amen to aso na ko was na hombrase ni die hombrase ni die obema na di o se benga say best ma 12 o se den die di o say yeni o se die edi den o say yeni die di o say yeni eni so obanama akoma man ho o se ti ayo die o say yeni nim die di o say yeni ni se be ma ye den amana oba pagya na koma o mu be ma ti ayo o di o mu ni ku yo o mu be ma obunu kumbat bemma bienu obunu okay tini ko nya ni kwan ni na tem no jiji no de bediwu okay or reserve to okay ontimi fan ko de kunso okay to muni pa ba ko ba se o te shop ano muni pa e abrante de na hwe wa oh madam me beto ade o beto ade pa twa ntem na me nko wa me se wa madam nya botro obi a me beto ade de ade na bes o to de nzisi ye na to na say de wa abrante de ajai na ho se ye tu enye ba ko asem ani nko fo betu woni nko fo fia because be fa ne ma wa hanmo woni nko fo fia be fa ne ma scan de ba no ma ta woni madam mo grau yo omuni dabi ma won to re ma free akọ metumi abo metumi abo emfa wo sa wo do stop me check otimani si awai friends e fe na wo metumi abo o kasako ka wo jina wo ba free we ma si ya so ba ti ko wana bla wani sa de o jo mo kura o ke me beto de Cisco wine kan papa wine yawa momo no o ma bu se si ya ma kwa pampa abayo ono so ti wona ono so ya joli obenima na wa ba ko mama no so no ni kase tie nipa na die asumdie ni mu ama nipa afiri o ha mu ko ahotom wo eni ahobrase sister dan ahobrase for what ahobrase for biase wajimi but why say kokosachi odo kasia okwasia odi padai odi peninche do bu asamansa na otie na odan nipa bu asamansa otie eye jimisam ne beda ne jimisam ne wo di ama nipa ho mutimi so ya de wasi odi pa wo ya hanta ho mutimi ya dai eswa ya de ho mutimi ya dai eswa ya de so nandi hanta mu a wa no be kwa tra obi wati wo bebu obi abomfia ne fe onim nipa ko ebia no kita ni bone ade bi obeye die ti obi a e ma ho anya wonam yare na odi ma wo o ma ho ma be so adan yade if you be bow if you beto brebi no na wo shout for help there's unya moa wo be ko hospital sika na kura wo no na if wo de bia lab test awodo bia yes bibia ni uni pebia enso wankasa wonam wotimi so ayede wo yare nipa ho mutimi so ayade nipa ho mutimi so ayade because of a hantanti wo ma boto de no nipa wo dwe no ono so abre ne class man ho so abre ne ho asa ani betimi aso ha na etimi akwa say no nobody cause onu oni nwa dwom na numpo ntia mpo no nya kwande na no ayi atia no oba de mfa ne senka sister ti preach ni yo na some na make ne budo mi so bi wo so na mani bi mu nne oba de mfa ne senka ayya hante bi ba omu na akofo ho na abra se nyanka no be ya dwe na ka ben sawa dwe ne no ahwe ya gye nkwa mizi afa ne se wura na okra gye nkwa aka me ka che wo se nne o how da so be free so oba de ni deliver our spirit wo so body every to me bi ara nsam wo bra wo gye asam na die no na wo tu na ma hwe asam na kire kwa mani mumie na nji asam no then deliver kasa amen Proverbs 16 ka Proverbs 16 verse 18 ahantandi osayani Bible say ahantandi dai ahantandi di dai ahantandi di osayani na jehohom ajeba hohom ahantandi di
say anymore. No, you get a guy home. And yes, Catch you say you are the spirit of brightness. Yes. Hallelujah. Amen. What my friend say? A very hand time. Yeah. About someone. Hey. Was a hand time? Do you say about topic? No. Yes. And was a hand time? Do you say any? Now, and yes, Ashia never. One in Yabahias will be a general. Okay, I got you for say Jamaican and Okobo. Nabi, you crowd one hand tiny before that. Jump to Nibia hand tie and then Otto and Fat. Sabre Cram or Tron, no man Kakakuma. First one said, would you boom Kuntare? And so no band tough Obianfa. Ubin yes, Catonium for no very proud. Umore. Timmy Toma kitchen Stage. Who in your go and say, when we invited about program. men to make coffee. Oh, but where's I Make get women person in the program. I'm saying, Minga say, program man can't chase me invite me. Yeah, because yeah. And I'm customer invite back on. Now my young to me. Now it's back also. My young to now what bad you are. Me pay will be stage. What the young won't fight. Oh, me come. Who's now here? A friend said, will be a when is a young man when I'm over here? Make come here. And I'm permanent free. I don't to forbid this unquas. And I know when and then would ya and I know two will be unfun. Cockwater, what Colonna Achin, you mean? 180. I tell you, say, so. See, thank you, 99 voices. Oh, yes. One day I'll come and preach about Satan, the voice. 99 voices. Yes. 99, Kabakuna Koja 100. Wow. On Upoya to the Swabby from. Now, what will get treble, auto, tenor, bass, baritone. Yakaya Abochi part. Now I am back up. No, a new voice, I demand ye. Yakaya Abochi part. For Nicky Borso. Wow. Some when you work at our 20. Yen so so umore bitimi just say timi katia engrafo umore bad yam fa ne senka Amen. Omi akuma nu Amen. hanta di wasaye ba Yes. o se hanta di wasaye nim Nukure. na hom edia ahwiase kan edia ahwiase bebrew topic ne say hanta edia osaye ba hefa no hanta di wadru Nanka was so power. I told her down. Sister, brother, Sakani Bayajania, Ediana Oteso. Why is this like you? Sifam. Sifam. When Sifam watching one Debbie. Calm down. Yes. Sister was why I hunted your warrior abo. Why you high? Did be slow? So when you could. But on Sunday Yamun Crawford. She fun. On Sunday Yamun Crawford. On said doing an Kawashe. Now what kind? I just a oh, hello, my brother saying. Oh, fine. No, be a musa, bawe or car, or fear. Then so bunipa. Hello, madam. Yeah, I don't know Paki Kaiwa. Anticadeng. Pachon Capesi, Pika cry. Mumpie. Oh, they be on a baby, I'll pack you, Kebe, I mean, one a pack of first. I won't say any packy first, but also have a packet. Also, you say, Eddie, bit me a piece of area. Una say you are the color canodia. Yellow the pack all the pavement is not pavement. What block coin is my quine and qua? I feel not there. Man can before. Who can it before? Maybe I told them, Mamma, come walk, Muska, Jimmy, I summon up a catcher, foolish boy. Mimi foolish boy, let me catch out, idiot. Mimi idiot. That's it, cross. Hey, son of bitch. Brofua, any woman, but tuning in a goose. What was I calling on Cacray? No, Pruguso, and no one there. Anyone there? But I was already 43. Who go 50s? No. Oh, yes, oh, yes. Later, I guess I'll bet bro once. If they nipper on your class and about life. And yet, that's what I mean. That's what I mean. Bro, once a many pa. Now, one song, one nipa. One nipa. Debbie. Omori. Cassette said, I want to say, I would them say, I will not repair. Abba. Yes, I'm moving. Baby, when you put in your own quarterlet. Baby,
me pass don't go toilet. Oh, me tibi kasa te say the sabi money mo yedi ni the toilet. Any idea imagine. Butter. Kasa na me ya de bo ayef Proverbs. Yes. Proverbs. Go. Chapter 27. 27 verse 2. Verse number 2. Usu ya ka Proverbs 26 verse 12. Okay. Osi ma obi nyi waye. Osi mo obi nya dan. Enyi waye. Ma obi nya dan. Enyi waye. Ma obi nyi waye. Na enya wano. Hallelujah. Amen. Sister mo obi nya dan. Enyi waye. Bra mo obi nya dan. Enyi waye. Sister we di obuade o. Wow. Se ni otie pa ba ni okosu adu. Ni se ni sika tie pa de. Wow. Mo obi nya dan. Enyi waye. Obi na be kamfo. Na enya wano. Enya wona make me de ni buade. Dabi. Don't do that. Ma ho enyi waye. Mo obi eme kan de wo hu afa o. Yes. Oh, ni pa wo ni mu da. Yes. Ana nko meka sempampa o. Enya wano fafa. Enya wano fafa. Yes. Mo bi ni waye. O Yes. kan Proverbs chapter 3 verse 21. Ajawado. Proverbs chapter 3. Okay. Verse 34 ni enko. Okay. Proverbs chapter 3 verse 34. Verse 34. Ko so e. Osi de yan. odi afawdi fo faw. Enne obi ni sika wo wonti. Odi afawdi hu fo. Afawdi fo. Odi ni pa hu faw. O mu ni pa. Na odom ahomlasiafo. Nyankopon se ono odom ahomlasiafo. Yes. No dia agurade hunyambo to aska trebi to aska Oso odi afawdi fion ya fo anta o di akire de ombeso ahohora. ombeso adan ahohora o kan Psalm 10 verse 4 u dey Psalm 10 4 Psalm 10 verse 4 verse number 4 u dey favorite tune yanko verse 2 no Psalm 10 verse 2 ka free what's obonifo hantanti what's obonifo ne dia ba de na hantanti obonifo na hantanti mobrofo ho hihye won oh hwai oni manager bi yedma no hantan a won hihye wadwum sa oni obi kwa yedma na o boss ne hantan a me na mtwa bible no o so obonifo ye de ba de oya hantanti wono nti ntan krofo hihye na se nyina mobrofo ho hihye won mo hihye mo rough wodi won trimpo a wabɔ no chi won ena sei atiatia hunu oso ni obi a hantan kwa ye adwuma ahoto adi ahoto wonya bi da because ato obi la so ye me we madam ye me boss obi adwuma mo obi konkwa no nyo no kwa na adwuma wura no na adwuma wura Dabi obi na bi adwuma no na to ano enso na hantan o ye nti emma workers na wo ye dan ehyehyɛ wodi wi ase kwan obadi hu mabo Proverbs kan ye Psalm 36 okay jawaju go 36 yes Psalm 36 I 36 verse 2 to 4 verse number 2 to 4 I can you go obadi ase osi benga sen osi ono anka so obunu ho pem na ni hallelujah amen some man jawo den obunu ho pem mo na ni obunu ho bim wo ifa na ni so ono bunu ho bim wo jase bi ni onyi mfom so ntum some bad boss no some amen no abai wale tene nchen no some papa no ajawade obunu ho bisi no akase me jai saje na me ye no na ni mu nsam nyina na nu nsam otuma nkrofo no eye hu sam kwasa sam kwa otu mimi pa na bi ni ho ahanta dokru na yin se pacha wajai papa yo odwira mu yo de de bia ni na ma boni nko no de mi asam greni wada no pa no da won obi dwan dwempa no e made no tene nche de ore be ye no no tibi se sanya no atu aguni pa so se au tu aguni pa so onim bagi be fa kosi ebi ni ho o wai daje tu aguni so ne dross nyina agun gaso benya ni se akosi awia ye bida ba de fa ni sa wa hantan pa o odwira mu yo de onyankopon sa abumu yo de a wo dwene mfa wo dwene wo kata so dwene prime enko bi da no susu abayo otimi nche abranto otimi nche me wakasi me yo moden sisi da bi ne de no nche sa odwene bi o so okoye adu obi betimi agya aduma na akọ okọhye nipa so Mika 2:1 to come Mika chapter 2 verse 1 wonue wonue omo mu dwene mu yo sa mo dwene mu yo sa eno mo siesie bone awo mo mpaso ansa na de ache yes mo dwene bone wo mo mpaso ansa na de ache di ku ya di ko prewunia oba de hu mobo hanta de den osayeba aba small boy uti ayeye wawura police uti ayeye wawura soldier mu okwa akwa protocol na de wura mu ande meba o wura mu wu nipa adwuma abedam wonkai ba bia wo free de abi yakran se wona sabi no mafie nye ni bi no mutimi nya ba bi gina no na ni wura fi so free sati bi wa kwa ho kire mu pen ni wura fi nipa mu nipa dabi bra sister hantan do sayeba o ya ran wawan
We are right. Right. Uruba. Yes. Koko. I mean, mention what they were. Usunu bani. TV for Monfa de. I mean, for the channel. Usuba ya abwa Ushiano. Like. Body only am about. I got scared and moved. On the one who said you should buy it. When you said you can see it yet, Hunter Ban or Jimmy said, yeah. And then manager be said what here? Yes. Software said what here? Journalist be said what here? Doctor be said what here? Yeah, yes. Some 49 by 16. Okay. There be some 49. Okay. Isaiah 49. Jeremiah 49. Verse 16. Jeremiah 49. Verse 16. Verse 16. Ye to oba bia. What's the name say? What's the wahidie? What's the wahidie? Anu akuma hantan. Anu akuma hantan. Adada. Adada wa ko ha. Yes. What to obotan to krom? Obi wa say your face da wa tim. We say dan papa wo self contain obi ni bi. What enkokua ekroso obi asim kokua ekroso just what aboro say to aso mienu miensa hwe onye ko say menka njo say wo ye ubo wo soro opa oda ensi wo fam kosini kwani sa no ma so okwade mpo a si say okwade si aboro say to aso 80 na de kwatra la aso say okwade a wote onyina pampam wo say menka njo sa ba bia wote no a ana meyi wasi fam utwumuta wo ene da wo soro wo a utwumuta yensie wo top ye de obaba fam utwumuta da na wote so ma ya hanten ya wodu sa bebutu ono so auto ani hwe kromu a onfo se nipa ne nam ho ne ya mo anti no bible say won kaso no da wo be sie fi abro sa no so dan wo ya de ho no be dan meyi wo fresi fam wo fru wo si fam do abeda odo akwata mlam o ye ko na se men kan kira o so be si fam am fri soro be se akwada mlam odo kwato dotiam yensie wo soro wo da bi calm down man you si fam who is sometimes had your baby now the young one just that so be da fam yes obi da was utwum time won kasoro wo da wo do be fam yes it brown was what yes bro once about the funny sanka amen not yes amen bible kasa chao the book of Proverbs kasa ma chao 26 verse 12 uhu nipa oye ono kasa ni so nyansafo a uhu nipa bi wen oye ono kasa ni so na ni so nyansani a and that's all more kwasi bible said that's all more kwasi a chance akwa no yes what una wan so wo seven previous ubu nyansafo chen obi a ya hantan umuri taxi driver umwade umuri who knew how I first need passing your head. Hunting at your say about Hunting to buy webinar warrior bon konya wari papa. Beman hold you come or bar or hunting. Pesoti tia bemas. Uchumuta or bar wouldn't even catch you play. Baby, I want to come down. Work with school in Homache Ukunu. Obudi griche ukunu uchumuta uku na efiura. Oh yes. Mama kacho ono head. And my family no. Yes. Tu ni mwa and found le unim sa na ware bema no. Wo ware bema sa be mpradiasa. Dedication the background enu bia wo de no wo. Wo de no wo so chain. Eno ntia sa be mpradiasa. Eno yemfa nkwa wadiem. Dabi o. Yemfa nkwa wadiem. Eno ye de kwadwuma. Ye de kwadwuma mu do wana degree ni adwuma. Unya do fie pe. Uchumutan ukunu head of the family. Yes. Uni mama kachira hey papa soldier hey so policeman udi soldier wa adwuma mu uni no fie wate di hanta wura police mi wura fie na say just say okonfa ko chesi wanti mi anche no wo di ba yere so de bi etu twi papa e kon wo fie na be jabete be bubu obi a wo so ye policeman wo wura fie na wo be jane oba be kase kira mati bang no biaskata ati nwa fa so ni so come get inside et tout tu ni kon wo fie de bia oba dia fa ni sanka amen omi akoma mu amen o fa ni sanka amen omi akoma mu amen enye teacher for ya fama mo ko hwe nkola e ko tire ya fama mo ko hwe nkola e mo hwe say we are not in our normal time and I won dia say we my yire nyema mpawe ono ani pensu kwa wentwa wo yire nyema mpawe mo hwe bra ye wo mu nti sabe mpre ben kase mo mankola ni go wi o mu dabi muntie mi ye wa hyeso be be ya kola ketekli ade we ya beto we
The man balance on which I had. We had the treasures. And then it is, I've been one put Jack today. Come on, don't let me answer. Oh, man, fat. We can't handle. Ale, Imagine a woman in yet. Bring a woman in yet. Wow, bring a woman in yet. and yet, Tito de Bia. Who say a brave way, a brave through Bobby. Yes. We are not our no matter. I'll be net who show be so no, who by you be pumping. A police been why you know, but what they it was the questions for. What do you want? And while I was say, that's what I mean. Who was 100 small boy? Oh, I went to be treasure. What won't you? Can't watch you. But if you debunk this, you distance more. Even I won't be a Rihanna. So, to when you will be on the see, I do see, no more social media. I'm on a number. If you're distancing my phone, or 2 or 10 years, first time. Who's a Canadian Bonachi? 1 plus 1. It's all to the near. Oh! About your Balisanka. Amen. Amen. Oh, my boy. Amen. A hand time, you. I have a hand time. So that your hand time. Amen. Miss Anta was about be a quiet time and then a paper your trump. Young boys, a quiet time, a trump. Be a quiet time, you wouldn't be answer. More than this. That's what I mean. Kotufu. Kotufu. You are mobile. Amen. Oh, my dream. Amen. To a son or Kati has some years. On my warning. Yes. One or the man and what Jenny. In the Proverbs. Casamacho. You read the Proverbs can. Proverbs chapter 4. Friends saying. Proverbs chapter 16. Okay. Proverbs 16 crown yanko. Yanko ready boy friends Jeremiah 9 verse 23. Jeremiah chapter 9 verse 23. Yenti obade ya wasem. Was a monyansafo je hye ne ho. Monyansafo je hye ne ho. E woni nyansa ho. E woni nyansa wo no ho. Na hodinfo nso. We ahode obi na hode no de ahantan. Yes. Dibia into a singlet. Bra. Ade obeya ma amoche ne buafu woku obeku ntam. E na wo ye no. Kata aboso wate. Wo ye sa. Yankopo be frame ma cha ma wasama. Wow. Bedu asama ni yi amoche. 10 gram. So major na mon kontokwa open fight. Abron for Ghana nti wo kofa nas. Babro mo anga se obenu. Ati je ne bona danka. Esi anu e refe Felix Gabano. Una de nyabotre. Mr. First Kanmano. Mi je sa bodan pa na was na advantage now. Mi di be manu nyabotre ma me. Ko yibra kan. Makaje ni say won nyabotre ma me. Ko is kanabra. Di me kanu rade ngo. Ko is kanaba. Na e ko yiba wie na ni na je. Mi di police ni ba wantimi anye o. De bia me no na bedanka. Bra ya o de on. Ya o de on. Amoche. Otetaw. Obechew. What's hodinfo nso? Obonefo nso. Hodinfo nso. Hodinfo. Enhihye ne ho wona hodinfo. Hodinfo anya hantan. Na odifo nso. Yankopon na dia odifo nso. Enhihye ho anya hantan. E wade na wanya no. Na yei mom memfa anya hantan. Nem ade ba ko a Onyankopon so we free wonja ne say. Yei mom na dia ohihye ne ho. Wo hihye wo ho no. Ohihye ne ho. Se onim de. So be hunu Nyankopon hunu nya. Na wo hu mi say. Be hunu say. Me ni urade a creator bi wo ho. Yes, me bu atentene ni. Bu atentene na otwu muta wosika o. Wo bi o, uni bi o, uye macho, unya macho, uye slimo, unwo fo, unwo tayo, obebu atan. Ye na so urade ani. Ya no na Nyankopon say hwehwe kwan. Yes. Na so nani James 4 verses. Okay. James chapter 4 verse number 6. Neso oma adum bebre mo. Onyankopon so ayran. Oma adum bebre. Oma adum bebre. Eni ti na twa ne say. Eti twa ne ka che me no mi ni say. Onyankopon si ahantan fo kwan. Onyankopon si ahantan fo kwan. No odom ahombrase. No odom ahombrase fo. To ya ahantan obedai. Obebre wase. Obesiw kwan. Yes. No dia adum ode be akodum ahombrase fo. Sister baby awujina na mse niam nkoyi. Aka o check adwene ne hwe. Na hwe suni ban na wo mo.
kabe won say hantan de say ye diabra ampa hantan de say ye diabra because you can Galatians chapter 6 verses number 3 the Bible Galatians chapter 6 verse number 3 yenti obode wasam so obi bu ne hu so ye biribi o so obi bu no so ye den o ye biribi obi bu no so ye biribi na so anya hwea o daada ne hu o nipa bi obu no so ye biribi na Yakobɔ to ne hwɛ na so hu say wo nyo bia o daada wo yes mate ubu say wo ye biribi ubu so ye biribi aso Yakobɔ ani mu nyo mo bo wo nya hwi wo twadi ampa ya wani mu a wo se wo mo bo pa ahantan me se dey e de o say ye ba Romans chapter 16 yankai Romans chapter 12:16 Romans 12:16 nya dwenkro mo dwendwen eno ma kese mo yen start sika no wanyo ade no wanyo na minya isi diebe na minya diebe na minya diebe sisi kampini na oh na mi mikra diebe na minya misi sami warriors ya japadini na sami warriors sisi kampini na oh na mi mikra and so comes a gubua diebe na minya Bible say men kan chaw say mo dwendwen eno ma kese nyama kese wo wiase na emo no dem ade ba ko men ka so wo japade anye wo japade no bro wo ase mo bi usam papa pesa duoti it was mo bi nkan fo yes kwa wasi na emo no mo ma ahombra se de mo nyama wo brase mra degree awo position brow wo hini brow wo ase na nipa na di usi akonya no so no pe na huri na be say kirim da bi panyifo bi na do bai panyifo bi na di usi akonya no so oba de fa ne sanka o mi adwene nim kababunum mo ma ahombra se de fa mo ma wo brase de mfa yan mo hanyansafo bebre mo hanyansafo bebre da bi na nke betumi a na sa ke betimi na kan betie ya apostle kwa da mi kai ya mo fam de ka Yakobɔ fam de mo ne panyina transudwem ni panyina ntra dan asumdwem embu obi abomfia wate na obi dan obi adan obi wɔchima so wɔ mfa so ɛma wo fitani wɔ mfa so ɛma ye nyina ekoye dwuma office ahwan na wo ka sɛ ya de be kwakɔma no ha why me preach why say cameraman bi nyina me so a ka me fine me preach say read the bi ni a ka me fine say kamia me wala tu wala sa and ka preaching in kosadia e kono pepepe oh eti makwan ma preach me ma more quotations here dey and so say kamia me bia na me kan yanka me ntimi nkoto dodo na mapon sa say bere nkan so me oba de mfa ne senka obi adan obi ahu hia wate eti ma wadwe nya sharp na bunipa kan Proverbs 21:23 Proverbs chapter 21 verse number 23 chapter 21 kwaso verse number 23 ai kan yanko February 24 yanko verse number 24 wase me nka say wase ohantani wase obi o yeden obi o ya hantani ah wa huhuro obi hallelujah amen me patcho me krokro ni bio okay hantani ah wa huhuro mane sound you pie na Bible say Satan do ba be di agro o do ba gro to pre o dinna sam ahantantra so o ahantantra so mu nti oba de se o ba ko ha o ti Bible o hantania wo lo se krokro di di o family for kwala de di agro o dinna sam ahantantra so na ko se wa ahantantra so mu ye be di wasam yes abe mo bo Proverbs chapter 30 verse 10 Proverbs chapter 30 verse 13 verse number 10 yenti obade ya wasa wasi ahantan di ntokwa enku na eba hallelujah amen wasi ahantan di den odi ntokwa enku na eba ahantan di na eba ntokwa bi opa ahantan bi ano disi ntokwa cause I feel obetu aba no ni mo be ka kire no timi kasam wati ya na mo fie mu wo sa de we bi efie kura no di otete apansan kura no mu a munipa wa ye yiwu kase ensam a kontani kaneta antan ya no ya ba yes na bemma ba be se de bemma fu
be makwasia ma wa tete mi na wo ye misa no kwasia ko etua kwasia treso fantini be tabo ni wa abbo dama mabro wo sam ya babro hin babro na wo mu wa dem na ta na se mete bazi enda ta yeyi mi ma yeyi abbo dam e be fam dam na meta na wo de enye de na ta abbo dam papa una foolish man like you stupid man like you fantini o de brofa fratry obey your rough eliyom obey your rough ono timi ka je so samia wakada wo samia wo so fi da kalas ebe be di watam enie hantai to kwasam nya no ya ne nam sister what do side degree num what free hantai num what duru dan anoya was your hantai di to kwan ko na ba to kwan yo ham na wona wotie futuo no bia wotie futuo ni be free sa hantai nyansa ni san konfo nete onkoto hantai suba mu da oba de amna life amen omi atwiri nu omo ni so ntem na ne wadu mre o de mu na hanam sese wona ma hantai mu amwa wo aduba ko ha mu aduba ko ha mu na ne wadu mre na no nkwaje da me ko commercial break aba me ko commercial break aba. This product is not suitable for children under 12 years, lactating mothers, and pregnant women. In the days of old, herbs were the ways our fathers healed themselves. The potency of the herbs were effective in treating constipation, piles, and waist pains to make them strong for their daily activities. The women were also using these same herbs for their menstrual pains. Technology has now transformed it into Manswa or Besima capsules and co-mixture. Na ayen sembe bui essence na meti ya ankasa na misasie eno Manswa Basima capsules no alu bia aye kama kuma atumi na Manswa ko mista no sese amami sisia na mintimi nkoto ne me yema na atimi sese ni nyina yira ama sese majira me na so se twe Obesima capsules ebema oye Obesima mapa so pedido atu aton a Manswa heba e wo numbers a edidi suwe FDA ahwe sa edwedie nkratwe agi atomu se eye Tititititiri de bepemne nhwehwem amayate asese nsu ayenkwa na asase edawe emu hanchechemu aduosonso ayensu na sete saade a denti na wotena se emansu ho wobetu asase yem kopem se wobetu nsu pa ehotew ne wetu ade amawo borehole san yetu ye hand any electronic pump installation hydrofracture ya de machines ahoro esi asase nani ne ya twinsu na fi baby biare wa begu faako yem borehole drilling no ehotew utiminom wode horade egware mpa unya drilling company limited ya bebo mo wenye nsupa pusu yang was 0245 636 634 and 0247 The kingdom of God is at hand. Beware of sweet 419 upon Sama Shekot. Tifyan will be unfastened. Nyamia kwenwa Nansu Anu kwasemu Aji Awesome David Nyama Yati Nyamia. Hallelujah. Amen. Topic in say. Antan do say ba. Ono fa wutie mi. Subambe na wo mu no. Wo bi mu. Edo ba ko say mu. Yes. Enya de ba ko ne de ko heaven no. Ti say what apostle ko my preaching a. Kabu mu say encheche ya wodo bebre. Idine me no ka antan wasam. Wo ya antan wo to obi oya hanta bi aka na sema na me yewe an my day na me kase an my day sa pepepe na obi oya hanta ante ohunu
Odofo wutie me ne. Ne ne wadomre. Look at the book of Isaiah chapter 47 verse 10. The Bible. Isaiah 47 verse 10. What's me say? What they want to bonus so? We a panisa na do why den. Ato bonus. Don't want to bonus so. Na what can say? Eti dia wo kan say. Obi hu me. Na me dia me dia na maye. Hwe. Wonyansa bo wonum dia. Aya wonyansa na bo wonim dia ko. Amana kan wakoma mu say. Amana kan wo timi kan wakoma mu say. Miara minie. Me dia na mayo me. Obi ni mechi bia. Na me kwa dia maka do be ye bi onka. Hwe. Emuso beto a wo se musuo beto a wo nya dai. Uhu da. Wo bebu bua wo ye bebu bua. Me say obi a hanta a police for bi kwa ya hanta kwakwachi. O man kasa district commander. Regional commander. Me say pagana so me say IGP betie me pa upon these guys no. Yeah. On this me say police for beche. On these guys no say see no mpe friends we wo baby kitu bi no ntram. Anaju no ntu. One of them will be musu no mo ban. Mu ade se ni ogina nipa because police for be blow me my IGP. Oh yeah. E bi ni mu no. Your one have perform na say baby ni mu no. Me so upon these guys no. O pa president when these guys no they be president there. On so these guys no be no cheche bi. On jiri kuli high bi. Yes. No me so on we be cheche o manya easy. Ati. On be cheche me say IGP these guys no. Me see ko be hu suni ban bi. Oh yes. On she jeans bi ni we bi. On ji t-shirt bi keke no on trust o twi uba. No ko do checkpoint bi sesi a. We hu de ekoso wo. Touch that de be hwe nanim. Because here true touch hwe ke ma yam from so. Ya de be hwem. Oga park where? Hona bomu say police ni a watch IGP. Tenase. No. Bring your lances. Chinchina try. You be fun. Ti woni kokobo. Woni kokobo. Musu drivers musu do. Wa taxi ade fa jebidi ye. Taxi ade ko fa jebidi. O hakai. Oba ade hu mo ba. Amen. O man ti ase. Amen. On fan go sira megu so. Bible so obi a hanta no wo hunu. Musuo beto a wore hu. Musuo beto a wo hunu da. Ye bebu performance be pa. Anya wando ba ko tia panyini bi. Obi a sabe yen kanasem. You pofrim na say be. Na pofrim na say be dey. Beba. We say director bi pa. On these guys no. Hono be hunu ni pod dey adwuma hye ne nsa ni su. Ene ne ban. Hono be hunu ni pod dey adwuma hye ne nsa ni su ne ban. Asebu be ko company bi mu no. For man no red man so no. Won hantan won mu ni pa ba say. Wa woni blog to. Woni say dey checha your road. Woni say dey mix motor. And no gina fam wa shenika. And wa share the t-shirt do jana. Atiatie hu won the blog be bo pam na dey we dey wapi. The blog be still so na dey wapi. Oba dey amfani sen kan. Bro wase menipa. Bro wase menipa. Oba ko djuma bi mu no. Obi ko ni degree we bu nyina ye theory. Et wo na ye djuma nyina o food ni nyina nkofo ye practical work for no a o degree ni soro no. But on fo bu o ma san nkofo no. Ahanta don ni se die. Ahanta ye ni se pacha. Yes. Or we any the side degree ya the side credit na we djuma no nyina akomo no. So fo ti de djuma na no mo ye djuma no. What kes na ye mu wo no. O na me djuma no koso. But ye mo san nkofo no. Ahanta ni sha so hunu a. So ni fa so na be san nkofo so. But ye fa ni san kan. O to ne be ma. Oh yes. When women have been telling you, me check when I boss on. Now when I boss say yes, time and you say eba. Bible say, we come and you how more. Wuni Adona. Adona. Yes. Safania. Twasu ne kwa Safania. Okay, Safania. Twasu ne kwa Safania nsi. Okay. Kwa odi na ka nsi. What's your babu pofri mo? Babu pofri na na so. Na hanta do ho to so no. Fa na be emeje umfri tam wakoya de bi mo. Jo fri mo frase bra ho so. Awurade de odo ho to so no. Bia betima ni biribi. Ntimi nyo hwida. To can Safania 3:11. Safania chapter 3. Verse 11. Bible was enti eda no. It was Nyankopon sem sa de da be counsel gubu na temu beto. Dia hanta mu dan. Ehurisie nipa ya hanta de bia na wo horo mensa. E fa ye nti otu nwuma na mototo mane mo nka hu sa anya ye to kakra
yes we sign contact ma ka krenti je sokoto konfo ahantan yo say e de ba so nim to do carry ababa wie ye me wana wo di ahantan wa wusie po se mu amudi ahantan wa wurusie no me ba yo mu mabo amen o mi adwene amen o ma ti ase amen o mo wani so nyadan me si bibi jew ejejew bibi jejew e bibi jejew kokola bi mwada si bibi fonkola bi mwada ba die mfa ne senkan hantanye debi enye hantanti na tetri kra de bia ya the hospital wonna ka ya jinkwa ya jinkrofo enkwa no wonna nurse bi da ne hantan arewo ni panic kam to mirika ko nchen na ko bi na madam adamente samfo hantan ba ma mo kire nyina hantan o galifunu mo kire nyankopon na afra e adwuma pa na wo ye no wa anya obi enu obetimi aye but busa nipa anam ne ye mu nipa sa na ola afote na bu akamo ubu akamo imse wo mom mpo na akabo se nipa wie enya fe imse wa uti ba bi ye bo na wasie ye mu nipa oso muni pa wonwene ho muni pa to wonwene ho ba de mfanti asiamra na hanta ne wura ba bia na wa hanta ya odofo o se ade o seye ba mesin ko fo bebre adwuma na wo ye no ebia ya hanta mo seye bia bom so a o ma ye mobo film actor o acting keke na wo jimi wo TV so na ya nkrofo fe na ade aye popular na nkrofo wagidin ba ya hanta na jimi mu se ya hanta wa ti film na ko jimi wo na aye ti ama na nse mo ade aba nasa na la fote wonye bu patrol ta wa bu so an wagidi mpako pese ka didi hono fese mu ni pa ba die mfa ngosra maguso so fo ya hantan manna o pani petiatia no so aso wura so de o pani petiatia no so asino wura so de obi papa kan mo da o pani petiatia no so aso wura so de hantan do so ye ba o ba die mfa ne sameka o mi ajirim na ekatemu o syllabus no oh yes nti na mayi ba kwa kire wo hantan e de o say ba yakwa de Romans yakwa de Romans 12:16 okay Romans chapter 12 we are not going to Nehemiah chapter 9:16 okay verse 16 kan ba na menko wase munyina munya dwenkro wase munyina mutie mu bi anya dwenkro mondwengre enoma kase mum ya nwenwe ne makase ho na emu no mum ahombrase de yamfa ho ahombrase de ma ya bra bom oba mum wanyansafo mum ye wanyansafo we pero kan Proverbs 15:1 Proverbs chapter 15 verse 1 verse number 1 wase ben ka say emuaye boko esankan abufuo emuaye boko oh brad say o misra fa cha misra man ne pa misra wa ene ko ma akoso e man ko ma bafo emuaye boko sankan abufuo the Bible say dey asam denden no bia o kra asam denden no dey o ya hantan no ehenya abufuo o de bi o hanya abufuo ti ya pompa bom kro bi na hantan ko ya pompa ye no bitimi ni sacheni bottom already pompa ye obi ka ni pa bom kro out so hantan already be that was so ahwe me so be si by this time me pompa ye o de brofo fratwi that was so ahwe me so be si by this time no bi so I no so ya himfie di po no o de be okobu nyankopon be o twedi ampo kwa me toto bonzu nyankopon a o tubi bru tumi nyaso o pata okoji bobo nyamye yes already o twedi ampo ye ko twa mansa o twedi ampo nyankopon a o disabu maba o ba ya ansa na onwunu ho so onwunu wansa na wo bo wa nim so kusie jebufu be disu go wadru onko du bom na wani kusie ho ni asem no woni so e kusie afri nyankopon disu ko ni sukura ko bomba ya kan asem nyankopon ko kan asem che nyankopon ase wani so kusie nyebufu obedi so wadru onko ni bom wona ye kusie no fa wadru ko yes nyankopon ti bom debi obadi mfa na nwusra be guso what kind the book of Luke chapter 18 verse 90 Bible Luke 18 verse 9 etifiasam what's the mean that say falasini ni tujini falasini no haya tujini falasini ni haya tujini ni kwa no obuobi ni mu a wose na obuobi ni mu a omodo omho to omho so omodo omho to omho so so motene omobu omho so motene
Obuo bese. Ya je nkwan mi say ye bu baby say. Nipa ba nu ko asori fie pa. Nipa nu ko asori dem mpa bo. Obaako ye Farisini. Obaako ye Farisini. Obaako ye tujini. No baako so ye tujini. Farisini ni jinai. Farisini ni jinai. Obompa woni tirim say. Obompa ye Farisini bompa woni tirim say. Wonyankopon. Odion no pegja de so Nyankopon we. Medawase. Se minti se edipa akaro. Se minti se nipa akako e ojina minti se no. Emimfo. Ami minti se just obobon krofo minti se mimi nipa. Inkontompo. Me nyankontompo ni. Onyankopon wa ni tiasa me fasting 3 times a week. Me de be nyamu nyina tutuso. Ana tutuso duso de me yini gba me yidi emu odu pa. So peje na nimpo hwa suru mpo. Nemo obompa yo de kokko. Nemo odinsa born koko. Ni se mo bo wine papa ma fom fa me born cheme. Ya che ko me sie bisa question say. We de bim ekosin. We de bim a chain die odi kan no. Sanse akwa no amesre bonifa che. Obaye no ho se osin bia. Na we do ogine mfum so otum. Do obi amane ho so no. No obi o man ho so no. Ye be brenase. Di o bren ho ase. Di o bren ho ase. Obe man so. Odo for sanka betie me na. Asofo munjai. Untimi nji obi ankwa. Waju ho wi. Nyankopon kan ye mfa ni munyam creator no. Bompa mani pa say me na me tibi kosoro na me Nyankopon say wo. Ati eya hantai na moye woni pani so. Hantai na moye woni pani so. Metimi akosoro abotwa me say a me ni Nyankopon. Akwaba. Yes tie me Nyankopon de ti no. What Ghana ha wo jimi o. Efie nko nyame say fa wa we dai wo jimi. Fa bebre jimi nko. Ba say hantai do say ye ba. Eti na topic no obi antase de wom. No bi anga wo hantai a drop. Yes. Na pound brass efra. Yes, so say ba. Na be wujina no obi atra wo obi sin wate lawyer small boy. Oh. Panyina bre no wase. Edidi e wo ye. Oh, oba de hu mobo. Amen. U aban na abaw. Na didi mpanyimfo bi na ase. Umuhe. Unya position grado di udi MP na chi na aye sei. Udi MP achi mpona. Mi so obi hantan cha MP ko di. MP ni boy no. Wo mushi hantan kunu. Ko kwai hantan eye wurade. Uya mobo. Amen. Wo gi minister chi. Nyo na post ni ya wo dia. Dabi. Obadi ya mabo. Amen. And no wura municipal assembly. Hantan Nkrofo. Udi one ma. Ni pa be show ni keke. Keke no. Ow. This is be bia and the police station. Hantai, you know, yes. Hospital, mortuary, Hantai. And the one media house be a crano, reception is not to work at a crano. I could go to Jana, go be son will be a cano. But your transfer, the bachelor. What you are, was as well. Oh, missing out, but some of the day, oh, yeah, the other open in time to I won't say, hey, movie, now Cassani, you do me a dread your noir. Muba chengo fukwa betie oba de hu mobo o manti asema o ba bia hantan de ko e wodwom hantan wodwom enti obi ne ngo ko 5-7 months ni obi so akoba form akwa basa because what you say obla uncle mama obi uncle obi so to an wamu akoso mamuna adia na mu kire hantan ya wure mami we hantan ja so nko dai hapo da because hantan ni pebi no be have David because to Bible aye bebre hunu oh yes to buna pensen quotation na be wodi akasa kire from any antwetwe nkomo oba de nhirawo asam na wontra entu antafu ni padua na mu ahobrase ho ni ankasa ampa wa ba ya body dai foforo phrase here 055 955 2686 055 955 2686 phrase here na only apostle Eugene Komo 055 955 2686 yes betimi asomasene kitua bi ensa se betimi aba oba de aduma memene da yes nkwaje sam no oh hello 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 yes e ba chomi tie wada ma udin ba bi akasa free meji osu wada ma lowa TV set ni kakra na tie mi fa we ayo phone so why
Meet you what Amen. 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 Body switch down on your Akuma dear man. Sabre Kumasi for Mutia ye. About the Adum living our 7 days Sabbath assembles. Sabre Yadu Kumasi. Meminda Yeshia. Yeshiam. Ya. Yeshiam. Timid baby Yebeshiano. Ebetu Jessia. Yeshiam. Our infant Asafu Market opposite the VIP bus station. But when you're about a VIP parcel office, no? Yeah, you know when I walk on your third floor. Yes. Living our 7 day, you drew Kumasi. Yes, Kumasi for our platform soon. Saturday, and no 9 o'clock. Yes, Giddy pa. About the Isham. Amen. No, you Makumaso. Amen. Hello? Hello, Papa. Yes, sir. But walk one and I or me too, what Aurma. Body and Shiramo. And then after my dad, the way through the way through Papa. About the hour also. I did after me, dear Joe, out of my young and Mebunga. Yamester can say Mebunga, Asia, Ayetia, or Ajimai. To the point of Quajima, the Ama and say, Uncle Longi and Mebun, into Mebun, Mumay and Yaso, Yen Papa. Na papa so be ma ya yeshira makaye ene asefo nyina obade nka mo bebre onshira so bebre no nwa kuma so age 1 John chapter 2 verse 16 1 John 2:16 kuma asefo muntu na mo memenda ya sene dadu musugu mi so no obade adom enya baabi nti ho e first week ya second week so hwe baabi ya second branch le so ko enso e be tudwa nti se di baabi obi a wo bia no Asafu Market. Yes. Yeah. VIP station wa. VIP station wa we near VIP parcel office no and I what abrosan. Yeah. You third for now. Yes. What do you do? Yemi any. Bana boho. Yeah. Kama aboni anko. 1 John 2:16. 2:16. Wasi. The o wi ase nyina. The o wi ase nyina. Ohona makono 1. Any wakono 2. Asetrema ho wa 3. Enfri Nyankopon no. Nemo efri wiase. Wiase na kono otwam. Do ya de Nyankopon. Na do ya de Nyankopon pe no. So de pane tena. Se ni pa kono Nyankopon man na tena woda. To ba de hu mobo. Hello kasa. Meet you down. Hello, good evening. Yes sir. So, but I'm so. O sha so man. You come now can you touch you man say touch you na I'm sure me. Na as a no ko Sunday sorry na o ka o prefer Sunday sorry. Na no so no me do say no because me ya the corner your bumper you cry you be fear bonin ko tiki so papa you say you need me your bonin ko na ya is over me no you get me as na dia ye no yetune jayana ugiso unya sorry anchechire wo mu a ebetimi a guide because asempa no na e manual but wo ba bia wonti asempa no dia ofo se dia wo ye nyina normal thing nji sa na be ye wo na mo wo church mu a assembly guide to say assembly se sani pa wo na ma wo ebe mo wa de hie to ti church na ye to nkuto a wo de bia na ma no adwo ye nkuto adwongo the pastor mo yen church na kotre. Okay, 1 Timothy chapter 6 verse 3. 1 Timothy 6:3. 1 Timothy chapter 6 verses number 3. Verse number 3. What's the name say? Etifiasam. Nkontompo chire. What's your nkontompo chire ho? So obi chire. So fo bi mpo edi wanim na o chire a enya chire free Nyankopon. Mo ampre Awurade Yesu Kristo so ma ye. Mo Nyankopon twadi ampon ne doba ya hwe mesi chire o di amaye no a. Eni chire edi ko nya meso pe. Chire di nipa ko nkwa jem se nipa so on fa nya adwuma. So nipa no wahuna. Se nipa no osofo no wa hedan. Wahuna. Oni mo hwe. Nemu oyare achinije. Oyare de ba de achinije osofo wa hweran no. O ma won chire pa da because ono so no say me na Nyankopon yi mi nkuto na meton. Me na Nyankopon se me tonko bi wo kosu ya fa wo ben wa hrai unya sampem fini what da. Hello udira bi aka free. Hello baba. Good evening. Good evening. Baba le binti ngore na connection. Papa na ka de ko bi ana ho adwum. O ka te na me ye adwuma bi na mi bi se no se to bi ti o na o pese wo ho be to ho be ko na baba mo. O pese na ele ndaje. Na ka pikra ma ma ta se.
Oh, I don't know. No, the friend queen, the born that right over the way. So, I didn't tell her. Maybe I big toss, maybe I gave you Papa. The type of body show. Body is never to know the Amen. Amen. Body shall be brave. Kumasi, said your body had living hour 7 days. You do Kumasi. Papa. You was off market. Yes. VIP station. VIP station. Any VIP parcel office. No. Yeah. Any on the one was okay, see why. Yeah, body shall be brave. Hello. Hello. Pastor, good evening. Yeah, good evening. But what's some no son can manage you. I be pastor. They were the color pass. Even as all in over me, yeah, I wish you a market, a headquarters in the war. I wish you a market, who do market to a pet. Also, Montreal police station junction is why who do I be a living hour 7 day and apostle quad will be a better baby issue. But damn, it's 9 o'clock first service, yeah. Okay, that's it. About the issue. Hello? Hello? Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. There's yes, you can say through Kumasi. Yeah, Kumasi Monsa Camodiano. Yeah, I have first, I have to be a day. There's a show about the number of minutes. I'm a baby shower. Amen. I'm a church. Oh. That's my gazette. I never ever boy me a company. And them quem yeah, first joint. I am here to my yes, no one can say blue. Me, now, my brands are mean, yes, our place, no. And Amen. Body shall be brave. Philip chapter 2 verse 3. Philip 2:3. Philip 2:3. Philip 2:3. God. Verse number 3. The Bible. Yeti obadi nya. Was it been saying? Was it? Mondri bribi etutupe. Mum ya nwune tutupe bibia okwan bia so. Ana enwonyam hunu. Mum ya mpe enwani monyam hunu. Bi wa ho ba bia monyam hunu nti. Ahantan na we de onyam like. We nyam like. Na obi kwa de tese. O tre da bi kwa no betra. No de handkerchief fa dey. Abepa ho. Hey. Ura mochra kwayesa, ura mochra kwayesa wate. Won cruise mu cruise. Wate. Anan monyam hunu. Monyam hunu. Monfa ahobrasia fa ahobrasia na ti buni pa. Monfa mu nyonkonom. Bu unia bu wase yemu ye nyonkonom. Enche mora mo ho. Enche yampo ye ho ye ho. Hallelujah. Amen. Ahanta do say about. Yes. Hello, Pachodin baby agasa free. Yes, sir, no bit asa play. Meet you wadawma. When I je nyame ele person power jama yende. Amen. Without super nyame tro. Onjira wonso. Amen. Onjira wonso. No nyi wakuma so ade ma. Hello? Hello. Yeah. Nene memba ya TV wo ye tie pa. Amen. Efio. Me se yale ya ba de aboa e pa, ya de aboa e. Amen. He say enam enu so nti yawe edo enam so cheche pa. Yes, I'm back to 2.5. If you see a started by, sorry. So, Bapana Bear Samaya Sino or Boilo Yahweh. Amen. In a while, the bear, no one. Amen. When you saw up, yet at a hey, Obiana committee preaching. Amen. Preaching, like a pastor, quiet mind. Amen. If they are boss, I will know who shall have a city. It's a pajama, pastor, quiet. Oh, hallelujah. Many are the ancestors. Yahweh Namosi, Abra Bassis. Amen. Abra Bassis. Amen. Abra Bassis. Amen. Senior intellectual, I will trade in a family. First, I will be back coming and made the man. Oh, there's some sister make me see a fucker, see me dear. A bar was dear, so be the Isabel many crana. Make day, I'm a media because I may see not as a can, I'm a full here. Now, Copas and no Fasobia, Maswama. Amen. Obadi shall be brain on your Akumaswa, dear mouth. I don't for mutia preach, you know. And then Obadian Nam Yanso, Emma Casabi, a cafe, a TV. As of for me, when insurance, you know,
aboa me papa na nse me de kwa peti dwom ho no na wahu e faith na asam no nufusuo kronkron yi adwuma nyankopɔ se nipa se gallon wo de mo pam mu nkonta na mo hwe ana me beji wei aginyame nkuto aginyame sei beji wei eno wadan se ne nkrofo di enye no nyankopɔ hwe o wo so wo hwe nipa na dwendan sachera so nipa be danye free boni mu akopapam. There's also going to be a starting radio me preaching, you know. 94 days to be frame. I say, me go tia obi na preaching say wa, but me pass all them on. I dey me go Williams answer. And the movie and I must have time, no. There's a more tapo. It will come the book of Jeremiah, chapter 23, verses number 31. Who dey Bible? Never told him say you Muslim buy. Verse number 31. And you tia preaching na, and you be na tia okasa. Be peke, e bi ma record bi abrame. Tilabo. What's it there? Many different. What's it different? So funny be anya. Already tem ye. Can't you boy was some ye? Omu ye di pa. A different be a yahuni pebia. Omu ye mensam. Omu ye adan. Mensam. E dey be quotations no. Awo mo no ko no chai. Omu ye fi okwajima ho. E to preach sabaka so oba word. But to correct what chempeteko. Oba dey vanessa kan. E di mo ma start wi. Anya wa yem fan suma o. Dabi. Wo wi. Hello. Na me so mo mi di ba go be gwa mo rough. Hello, Pastor. Yes, sir. Pastor, na kupon sira be great. O sha so mami. Pastor, we kwaso you na since a lockdown, but when you wo na na JP system Sunday. What the for the crazy mami. Yeah, sana say na ntumo nka bi na lockdown apostle me tio. Apostle since I started tio we kwaso we go adenta. Apostle, since them the da so na sorry oba na da so na. Okwa sorry na apostle who be a yes Joe say the ukita sika oncherewa na for you. And I said I'm preaching this year na apostle. I'm preaching aka kere bi no preaching na kai ana maame ne ba ana bofo say ba. The last time I preaching for so ayi hu konkron ni we. Ontimi fura bofo bi say Yakubu Isaka. No, bofo ni Yakubu ni Isaka. Apostle. Adi amba ya man we tam komu bu afumu na moye no. Apostle. Serious. It's me too. Since I'm starting to work, it's here. That's the little who gains us. Sometimes we tell people to me say them, but we need to feed them soup. We change them many soup. This is rather. Can you find any name? What do you want about what? We shall be great. No, you are come so adie man. Mo am pese mo dwane ba le ni mo no. Mo fa dwen pamra. Manya magi say Ghana for mo omo penetrate omo hu eti mo be sa atwese abe fa lenu te say dia mo ye we te mo chocho na mi di be si so choro no nso body hu ya mabo omo anti asemra mo hanyankopon ma die pa na mo ginu wi ase awu nsem abi mo ka ni pass masasa enso first na enkuto ne ye ana oye ne ye me ba na ma me akwankyere no na aye mi sei wahu frem na me hyan kom go so o ka se no ni nyankopɔ de gini pa nkwa uni pa dania abrabon so dane enye ni me na me sesa ni pa o asam na dane ni pa no na oba de ne sa to no so o ma nyankopɔ nya na adwuma na mo mfa ni pa ajongo na ni pa. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening. Me ba cho me di Moses me ka se free kwabenya. Meet you. Pacho me person in this say assembly at Chamagen. Saying efa ahosiesie said the central and the what they call Nankopon fee like Ukwa sorry. Saying I was say with because there are so many women let's me body. Na say see what and name atale was a martian tea ma one tale say like Usha Talena and Natale boom say or shut trousers and this among my own. Any kwanso anu amba do nu kwanso ko shetra se ko transfer o de ko e dia o ba nu kwanso she may preach ya fa my own top ya won tie da my own teachings okay ni pa no so ntichire ni ti ho amo ma ne mba asori ene me kwa yo ba na ba no ankata ti so aboa nya aso de nya e dia o mo mi hu sa so ne wo wura afen so de twapo ne se afen de twapo ne se o mo so ba no se
oba ebu ni sase bi omo ma ne ra asori dan ene di omo fa ma sam ko oba bu ni nsa odware siesie no a otimi kwa asori that's the reason why ntia ntuma dan mu tia ama obia be ma wura oba wura o enti no tia yi nemo da ena me be ma me ne me yiri a wabu ni sa anya dan enda Bible asam no kan no o kan sa pepepe yen ko Leviticus 15:19 verse 19 o se men ka se o se ma ho sini fi oba sa ne ho sene na mo jafiri hu na mgu a on trani sabuom enenson ba me biara onim no no ho beka edi yen no ma yen rules instructions say yen ni oba na wabodi sa na nyadan enkoda oni ne da o se wan achiwade ayo na so man sorry a nti ba fro trotro sit na ko trans no e ko first way ba kwa ba akọ first trip aba pacho mama no fa no wabu ni nsa no tra o na akọtra o wase ni oba ne nkoda ati ase ndu koto konkonte ana akoto wache obi sa wache wura no wabu ni nsa na wamu ni nsa ade ba na ha musu mu chi woni wo yiri ntamu asam no kan wasam ebi nti bible ase kura o mama wo mi ka hanta wasam edi maya nhwe ni yan hye won so hello yes sir. Hello. Yes, sir. Also, good evening. Good evening, sir. Now, so now what can some manato makumasu? Amen. Yeah. As I say, who can say? Let us say, we say, let us say, tones na, Cecilia, no kwa soria, Yenya, Satia soria, near Botonsa. But then we say, Zia tones, no, let us say, Zia, Enyana. The old candy and yet. But I know I'm bad. But you make a hand down wasam. But you as old and as Bible, dear. But the idea be any young put you in Gobian and yet. Hello, Papa, I'm asking Jenka. And counsel. Oh, why may you buy answer for? I'll bet you some up for so quite my okay answer. Amen. Papa, that means so, Mamma, what's it? Amen. Papa, Nana says a hunter di my brother, na mean. Very good. If we say my young your mother, me to know say, I'm one or coin be so. Now, may not your back can't tell me if I was me, I'm a man who say, this is the word of God. Papa, let our fear be embraced. Yeah, where's the sound? Nonsense, Pedro. Let our fear embraced. See, I mean, my Saturday was sorry. Amen. But see, I am sorry, be anyone. See, I mean, better me, I see my piece of my dad, I say. Papa, me and him to Nipa, and I saw the beer. A hand time be about poor Numuno. A bata. Now, me to make you many cry to baby cry. Young your soft for 1 year. We are made the mount. Papa, the minister of Mamma Watson. Amen. The son of Jumana Crampo. Me cram and bang baby, and I may yes, I numpe. Voice numpe say thank you. Papa. 99. Papa, the minister. My baby, Miss Ramo. Muntre me. Nama ahumbrasia no so petiti me. Na tesa my ready said ya nyame be promia to be a ho na metra. Oba de hu mobo. No shawde. No tintim wase. No shawde ni. No bia ahumbrasia proma. Ti bia bia onipa wo mu biara. Di bre bia wo mu biara. Onyankopon se fa ahumbrasia bata ho. Na 2 minutes nya wo dia. Baby oba gina nya wo dia. Obi atrawo. 2 person who drew baby a wound ya found Rasianante. Hello, but you didn't maybe free. Hello, your friend Richard, my cutter, Mr. Free, Nigo Papa, could be from Latuno. You, I from my phone. And I'm you preaching of Papa. And the last because here who preaching of baby, and I'm supposed to talk decoder. Let me see you, Debia. And now preaching now I am there. Jawaya dear papa. Bible me can when me person in bros or no every preaching. Let me aba. Obeti mi aba. Intasi. Yeah, when in abra. Yo. But one yeah, wa awoshi nyama kat ba bia bia wan dia. Just wa kwa shiama Zenu Obatan School Complex. Okay. Okay. Me me da for back na ye fellow at Kwesi Enoch. Ye tio papa ba. Me ko sa jo sa. Amen. Oba de enhira mo bebre. No nyama akoma so ade mam. Hello? Yeah, hello? Yes, sir. Daddy, good evening. Yeah, good evening. Daddy, and that's a rebellion. In fact,
manche da me start anti na ene ya no kutie nda bi ho agire me isanze a hand time daddy ma mo mi di fe mi di mo kekus a hand time pa daddy enye Cape Coast next week mo dani ya ready daddy you am first testament am cry say the person am guys mi nyomo daddy mi nyomo amen ne ne wasem na ba en beda na me nyo kese obade ya we onyo kese pa daddy enzi na mo nsaso ene won samso edoku kwade amen daddy mi nya ba ko ha ti de me passe ya mo no de bia ya fro yen san ka e we de o han grofo but o de kasa enye de mano mate hello yes sir the Bible engineer meet you da ya mi shirawo on shirawo so mami ya we shirawo ya what to sign papa amen the bia wa mi tru no bia ni ya ti bia ni o free ya ne da ya mi ati fi ensa ti ya kan da amen ya mi sure ya we ma on page ya won tru ya won ton ko bi foforo da ne sirawo ya tu ba ko ne se yo Cape Coast Debbie Capos next week yanya baby amamu e wa bra yanya baby next week ya mi shira oda ana na ya so wa de so se be bi sa wo se ti fi yen bibia ntinka se be ye nya kwan na konja ne ya ba ya bi I inte one year start first inte no ba de ya do e bi a Saturday e be na nso amamu baby mo be shia wai Dam party. About Inshram. Yeah. That's so. Amen. Bye. Hello. Hello, mommy. Hello, praise the Lord. Amen. Hello, praise the Lord. Amen, oh, mommy. Dada nyamisha wo. Onchira unzo. Besane ayira. Ya pa ni ye. Ni ye ni baby ani ye ko. One ye no medi. On the left, no media. I mean, shroud on your case. Amen. From the moon, you are doing what? Amen. Never saying, Sonka. Amen. Not in such a nipper. In such a nipper, as I said, the devil from a moon, and some of friend and today. In Chema, you full of friend, Papa, you know, Yajra. And next, I am the dog or so far that, Menyon. Amen. This is enough. You will be a papa. There's only a some idea. No place is that. There's a number young cook to me so. I'm and like just a lady. Hallelujah. On your case, now the day ya we no na ya no. Hallelujah. Emma. That's him. Now, I saw in the beginning. Mumpe baby say obi aboabo mo fie kura mantam baby kura no a nya na nso a benya nuanu bi aka mo aso bi we ho mo ko ayi quarantine na bae no omo ko yo man bedi since then omo mai nta ko na ne da wona dabi o dabi me tira wa omeba me siri na skata we Esse meu pai só aí eu me na bibia o bibia na dia microfone dia ni amai me deve agir yanka me deve agir park so na ma botente si o minimum di om dia shutdown oba dia hu yamo amen o shira bebre hello bacho di be aga free hello yes sir good evening Laba to ka free budum dam camp mi chia ofu nyina dam ba cho wa so na ka no ele da to makuma papa eri pe bia hantan le wudu mu pa a selu na bebre ama me ba di mo bo na fa ni musu ngusu mi so bi ni bo pa chain praise bi o ma gigi din o ba hantan ti wanu ba bia kana se ma bla bo bebre e na ko ti bi mama ke na da ti chama me e fi se hantan to bi ko jail e te fes ta kana sa se ni ti o no ne bia ko ya ma me pa the bomb palm of the Israel and what sort of thing. I know you put down on Quasol, it also not better the baby.
about the home no me shall from my wife. Then what's the goose name be against such a promo? Me say, party I would do me in our Ghana, MPP, NDC. Your uncle for me, dear papa, 120. Omba power mom for. Me see me in penny for baby or as come to me, I hear you may be the 120 president friend that. Oh, friend that. Both two parties in your young go by a hand town. Oh, money to me, oh, person who's any by hand, oh, person who's any by hand time and power, money to me. Person who's will be a hand time, money to me. The second to me now, a hand time, be Pierre to say, we just say, a baby few and one say, we have friends say, pimples. When I'm catching now, what do you know beating up person who's here, opa, money to make a crowd with you. But one time, a baby, you know what, the baby few and one say, pimples. Hand time. It will be more, it will be near to me now. Sir, the run more Jawad. Hello, Pacho. Sorry, sir, I just watch it. Pacho didn't maybe I guess. Hello there. Hello, Pacho me di Joanna. Nkasa free Samara. Okay. There ya na me tie wo pa, nyame hia wo pa, lockdown ba e di aboa ye pa, nyame hia wo. Amen. There ya na me tie wo ni. Na da me pese bi bi sa sendi. Ita anten wo asema wo kin da. Na me ne mi ko ne si. Ami na wo palafo. Na na ye si family house. Na afi de da ye wo mu no. Na ye single room. Ena me ni be ma ye kata e se. Se a tenen pala ye adults ni wo se yi ni ko pe baby. Na be ma ne peto be bo ami ni se me kan o fi. Ena me din kwala ni tu ye. Ena me ni o ko high die. Na da me pese ni che se we ya hantai. Na sister nya hantai. We nya hantai. Our younger sacra. I see we na be ma yanko Genesis chapter 2. Verse 21. Genesis chapter 2. Verse number 25. What's the say? What's it? 24. No. Kwaso. Santina obedema. Santina bema. Obejeneja. Ene na ho. Odun ho akobata ne yere. Bema e fru ba mi fie wate. Fada ne high. Na mo fa ko high. Munko tra munko jeche mabusua. Ate munya ko friends abusua fie ne tra. O ye aduane a wabu friends ai. Won sire no nkunafo friends ai. Nkumafo nyina no nkuntafo nyina hwe aduane. Adai. Where you are hunting, Pacho? That way, the sin there, you call high dining to see my near a hand time, and to the sin there in Palafon in our getting able so. Them are worrying me. Benya warrior, Elferis or baby, you baby, I want Croc, no, bye. Bye. Croc, no, yeah, or to leave that baby as you want. What in Bedao? Otu mi be down light zone ti ana kwala ni sik of the man nti edu anopa pa na wa sorry ako ono de oti family house no ana oti bi no be da why na pacha why on wa de me pacha ai ana oti mbeda ba bia wo no ana o se wo hwen kwala no me pacha ai na mo kwa sorry me pacha de ono on kwa sorry but na me kwa sorry ana mo ono be ma no onu eso onhwe nkwala no Timothy yanko 1 Timothy chapter 5 ozi dai na say ye ko tna sha ye ko ka tam ne say e dia se nkwala no wa tema o si nkwala no onye bi obe mo onye bi so a enye force se abe se yi de lockdown e ba e de ade na ka no madada enti mi juma ye se mi juma ye se no ene ba ni se mo so di o Bible say aware edim enye pacho where di via he Bajo. Oh, how many years? Bajo say it was 40 years. And on so I Onu be wo be 42 43. And I'm one number di via he. Oh, na onu no o ye be ma o breaking na uswa. Oh, oba die hu mo bo. Awade pa die enye boys o ene guess. We a boy a unwale girl. A man and woman and a worry. Mature people, mature person and a worry. A worry and yet for boys and girls. The free boys and girls are the Korean. Yes, the one year now, Pope, you on your mature.
de be wie we ni bompae nobody hu mo na kan Timothy ne yeko papa say wutie mi a First Timothy chapter 5 verse 8 so obi anhwe no nkasa so we be ma na wankasa wa ware na woni oba wo na wontimi nhwa wo ma titiri fiefo a wa wase wankasa kwohwe obi o de ni titiri pa de oba oni na nyema wo aye wo yire ne wo ma de wantimi anhwe mo a wa pagidie nyagopo se wan po nkwa so dada wa pagidie wo ye nipa boni nipa me na me chiro e me ye printing press wo ye very wicked man oba de mfa ni sanka wo de me de si a nye ehun asem na mbeka me ka hanta wasem ntu de me de hanko ama watufuo bo kan kokko page makwa nkwa akwa na wasoma ho teso nya bi obema wanya nya by force yes anu mu dua dwembone wo mu matrim hello good time hello yes sir Pacho Kasao hello me Pacho Kasao what up man Pacho good evening good evening Apostle Pacho what dey you an chirawo o chirawo so onya kesi no fon kwadu amen o sia o kin kan fu ni na Apostle pastor mentani pastor chi ewo sempa mo de breyen amen na de nam pesa me kan se echiwade ahantai di o say yeni obade nyankopon chiamu ni na ne maboafo ni na de nam pesa me kan se ahantai boman ena mahantai so na so ahinie bo no ena mahantai so nipa enimonyam ehinta yenche anansi sembi yetutre data osibobi ena ahanta ya okolidi wo tensi kuremu di ni tikwa she tensi ni etini tika o isi agate osibo ya ahanta wane kwa koyama no etini ahanta wo bo my pa obaje yo wanjamu yonya oketie ofamu kwadum oso abuafo ni na amen amen hantanti watchman be yi na fi adwuma because panyini disguise no and oba no teatia no ye na yaka de later we yi ni che yi na nim che na boss director na jira fi na boss me pa chelo si di odi engrofo ani was minim se wano would nim se me na obi so ntesa me the hantan de edo how ba be say o hantan ni bebebre na se ko magi de me kan di na wa beji won fun so atomu a obade atwadi ampo yawe e wo tumi se obesesa wo hyebra ma but won nyim fun so ntumu ye bro once calm down hello pacho udi be bianca free Kose. Kasa siku maso ya ja yedi edenya obade asese wato me amaye. Kumasifo Monsaka. Na mene Elder Francis edi kita ho kumase a ne yedi ba kudu ho itima wo IPT side ho no. And general say ne aye ko je friend no so friend ya de akudi say but na mu bi so asafo ene. You see there. Ka je mi anu kumase for ni obi a wuti. Saturday be dia. Kwa je say na so ayi. Saturday bay ya mo wodi na ye hia ina wo so di anya ira kwankura ye mo na amen oba de hia kuma fo nyina amen we shira kuma fo nyina tie ponda me kuma fo platform so nyina be kasa Saturday 8:30 ni hia oba de hia mo amen ye hia wo Ifa Asafu Market VIP station any VIP parcel for office no your third floor so living yawe 7 day but kona ban abonom e wi ade na ma ne betudwa we screen so abo Kumasi me do body ya wase say Kumasi abeda screen so ne e do body na se obo ase for so munya ready muso dia Cape Coast next week Cape Coast muso we share hello mpacho din be aka free Tema. Apostle. Obadi inshira. Amen. Obadi when church out the man and any Apostle ready asama kind of meow. Menu papa. Obadi hu mobo. Mr. Radio for Yahweh, I know what to be Jamana. Mate, ono odi asem so ma ye no. Ono a na me tumi so ebe gine ma wonu ohun no efi so ya mani na wo fefe bi ma no akai. Yes.
ofife bi obre Nebukadnezar se koda nwuram 7 years 7 months 7 weeks 7 days 7 hours 7 day ofi wo ba no wanya no Nebukadnezar se mbio David brana se koda nwuram ne mo na kwa nante ye na ne o ma nko nwuram David adwuma ne be firi wonsa animonyam de tiako talent ne be sei fi sabre no sabe ya ka obi a wato no pen unim kohwe bi mu ano ya hantan timi toto max twene timi bo ne nyonko singa wo jani ncham sotro enna ebi sire no madi yes ebi sire no madi no fo so beto nyum sa akosi awieye what and your young boys who got to nyum ba ko na hetia na o transfer bosses na dia toto o dwin wa wieye ho 1 Peter chapter 5 kana menko verse 5 verse 5 sana momofra mu tie me ne momfa mo nhyɛ mpanyimfo ase wate munyina momfra ahombrase nkola young boys fianga boys fianga girls momfra ahombrase wate na matinye du na monsunso obi wa onim ade e fa ne sonso onim ade e fa ne sɛ dai sonso ho dabi say Onyankopɔn si ahantanfo kwai oduma ahombraseafo etimu nyina mommena mo ho ase etimu amutie me young boys mommena mo ho ase Onyankopɔn tumi nsa na Onyankopɔn tumi ne nsa na da yenso na wama mo so na otimi agina so ama yenso ebra esem what empre ho nyesa obetu mampamrika akwaji wani so hello udi na bia kasa free hello dam kasa free koko mimi Meteor Adauruma. Sir Clement Steven. Meteor. Daddy. Yes, sir. What you have so? Indawasi mimi awasa. Amen. Indawasi. Amen. About the inshallah. Nyaka so ebi koma mi pawo. E koma obi awo. So ebu a phone ya kano. Sa phone a start ba. Sa mo butu mi ka phone sa no. Sa ba. Ato and the no start kaba. Mr. Sumini o me akwala. And I was start suaba. To anwe ni ya na akwase wo daachi. Oba de hu obo why? Animle me daase. Oba de nshira. Emphasize them the creator no a wo de adom ne doba no me bia so so nam de abrew. Ni ade no ntia na haye pa. Edi ba me de sia no sofo wasemo akan atoma koma so papa amen ba me de nyakopon enhirawo no tipo manyina enti nyakopon ya doma wo branch e wo bi wo behu ye ho no amen echi akoma sefo nyina nze fedia mokoma atom yam fedia ebia ba ho but ye bie more branches what they are doing, maybe a big crusade. Maybe a big crusade. Okumase. Fiwa penami kosunyane. Hello? Hello? Pacho din baby akasa free. Bache fene o fene akasa free asana. Ichi ashama phone na. Me. Pacho so han tende. Le dia han tende wuran papa. Hantam kum ye friend opro. Le kagu bia mente me hoase. Opro. Le oya han ubizina me no kan bi se ma koma le ye ben. No an ye. Le fu ye madam betasim. O so ni kuma bo. Na ni connection madam. Le this what me sa. No bana bia ubizina. That's no bana ka je ko la ni ma. And my just two beds in your mom as a section. You didn't put me to tune for Obana the public. And I still in the train and saying, by me in one again, mammy to cook one. So, about a day or yet that. Was a massimo kitchen. The other number nothing in the Frank on the banker. I might say, the old woman, my father and Palanico. What is this young planning Palanga? I am only doing that living. Because the number of family days to get a casino of Francolandiana. Investment maybe. Investment, said Madame Media, you could say to say, oh, one show man of one. Miss Mediano, all Bana can say, why?
me nyina de obara kan so mfa mponkola why ebie no no abie na no akasa ntokwa ba mat mi kan sem bi atisa woni nyina so obi mponkola no na wanhwe ni a nkola bi atisa no omutimi pagya ne fe na waba lo sa abre na abaji atum se wo ma no ne wadua aburo bi won nkola anim tebesira wo oba de hu mabo no ma akukuduro no nchiche wo yure no nche odi nkola na nya obone why me so mo wani nkomo hello ja yes sir asumji enkanso onyanko asumji free so enkan amen papa me ton kan me ni agye amen na makoma tom yam amen papa nsumi nyame nipa amen na papa de dande na me bo ho mpa na nyanko pa kire me so mpa nyanko pa appointiu amen every say yi nyanko pa mba ye Yesu Kristo ba no soma e woni e ma ne be kan je sakra ho asem papa every say me cha se hwe wo no won se mo ken na ya je sakra ho asem amen onyanko pa nshirawo amen na onto nkwanem amen no mfa mfa adum nkwa adum na papa da bi mbom pa nyanko pa ma me de se wo na men kan kwaje sam ntira mansan na papa yesi ya yira papa ya yira na me ko me kwasori bi so na mu jom mudi mo dia mo se ton so ni mo bibra mo ye djuma papa na papa o hye bra na me tum enya na mo na me tu e de ko bo me tunu dadi na me sa ko sport na obra na me wo na ma diem se dia na me nyime papa se na ma yira to se me ko pi asori ayeme me na asori ni bi me mu tire me tire ene no question papa oba de nchirawo oba de nyo pese ompe je nfi adum nkwadum na opa me de bia ye bompa ya se nyankopon to yensem yentimi support so na wonsem na kan opa hantan no esima sem bi so esima sem so pa bi papa ewie mire mantia ba no yempenya mesom se first no se mi kutakana mtisa so fu peki pe na me bu ofuru me yefri ho na se na minim se mayira if the Bible can say Amos 8 verse 11 o se everybody asem ne mri ba na mrante mo fe ne ma mo fe ko tifinya na fo so ko penya ko ma se mutie na so mo nte papa onyanko ko nchirawo nso no nyo akoma so ade ma ba de hu nyina ambo hantai mi se no nkrofo bi hantai bi so nti enne be bi o mu gina na nye hantai nti party be composition hantai party be kwa basa because omoba no mo refi omo omoba omko position ne for mani so ati om ne for master statue yan obrasier obinya ba pe ti na party kwa na party ba no yes nti ma kwa basa because ni pa no no ba no obi no didi nachi obi no didi nachi man position and for tian crofo au na party members isu obi hantanti hello yes sir yes sir Daddy, good evening. Good evening. What's your uncle wants to offer? Onchina so mami. Daddy, how can I come on you? But the anti me near be prayer about me. I call ya me de se mojiji mo mfum so tum. Daddy, me real school 2016. A hand na me ya there from me real school by me happen. Mo be ka ten go. Me ya there the best one me. A hand you first you go and teachers here. It's a boy named Wadi. Oh, I'm gone to. I'm a mini up in the real school job. I'm will be for an emotion again. Opening a mere dome, if you are mere than a demo, and I can't come with your family to better than Mantia Muntia Muntia. What was it by one ayo? A hunting to be do a spirit. A bomb by Monsoma Senate. Now, a bit topic you are committing me a born part 2, part 2, part 3. But me, Yabua 40. We are my way, make us ready for Fraba. Because me, to me, best me based on one topic. Just me, risa. Soma Senawati Kitwa Bienswa 0242 32 71 72. Let me tell you, remember. Let me tell you for from wrong. Me person obi me nyabwa for na be a metini a 3 6 months and you metini a trumbo one topic. That's an into us one to us or metini a bo
no ubosif what timunsam topic we emunsam ye won yeme bi won mo bi ye but onim say antan ni nua oh dwan no ni nua na chiri ba oh to aso a won nipa mu ani pa ni obi die nso so empie won abra bom na antan ni dwan nyina woni tirim ofo sanya bone obi antan ni nyina won anim omie na no emuna nko a di beye den ma tichi sancheche we no hu say eh me yesi dia say na fe wati wanim oba de hu mobo amen no nshira so yasene yes na yentimi ma bible no nkasa anya dai emma ya we ma hello hello udiri ba dia ka se fe wada uruma metio Abaya yem fancy na yen ko fa yen no wa manoni. For last one yen ko fa yen no wa manoni. Last one. Yen ko fa yen no wa manoni. Hello? Hello. Mami Pacho Kasawai. Mete wonka wa chichi. Yeah, good evening. As I said, the power of the country, I'm sure part of your person. Amen. And that is a little bit of my children will remember Pia and Amen. But I say now, no say Yahweh Yajuma. About the inshal. Then you makuma swadi. Cafe Super TV, what and oh, so for and Kutona is uncle for you and Crawford crab bomba. Namukuto, Name Banchi. Akwanchira de mame oni a okasa chem sabre mi hunu se na so babe oni adofo mame ne papa sabra wutie mi ina kremu adoso bata kali adoso tie hu kremu papa anopa yi me tamba dwam ni pa be 1000 mbaba me shanku maguma bra boso sanfu na odi no hantan ni muntro ana brebi na me ho ana oba o ye frame o kolebo si ya wa kolebi na ntru mu pai me du wana mo no ana me fa me aye na me de free Israel bai me du me de fa kran tru ma pe ni tru ma pai life sabre wuti atekra ba me prayer campa we say e ba beto aso say do abra boy ye biara oni adofo ma me ne papa oba me say your life will never be the same oboa we ono e kwa koju sikadi yes nkwaje ba kokura dio da bia tia sam se sawadwene nobody else say life yes ukwanu munkuto ukwa chia jongo mu an ayeden ade afransuo mesina no metia se na me re so fo bi mo bi akwanche se onjari yogurt when we did some say ti yogurt ngunsuo mu no num no nware na yeden obi dwari almost 7 months akwantra so for bi man what iboni no dwari omo na ba na betumia ana me niema na mafrafra no so for timi fro bi ka se bra na me nya niema ma ha babu e chiri musa ya niema hantan kasa obi timi biara na me dia nya babu sam and I mean, you the Bible somewhere who won't come. As in Crawford would die, oh, yes. Crawford would die, hallelujah. Amen. But the Anthony Sankau, amen. Bible said, a hunter do a sayaba. Yes. To whom hunter? Yes. MPP for NDC for Mlantier. Monsieur Brassier. Party for Monsieur Brassier. Na yan sori anko sala yan machia mo ho ba kire mo wa wo say ye kotwe di keke mo nyina obi awurawura fie se obi ampie nkotwe ni din arewo you say di anuma bafam ma ba no mo nsam ni aye pe sa ne beto ba so mesa bafam amen amen ti mo mena mo
wase na sa bra se momfa sa mfa nkotre dwam momfa sa mfa nye power momfa sa mfa metra kodwam momfa sa mfa wu oman na mu se moni nyina na ebu oman no body amane wo sa megu oman amen teacher ni mu akwala kwala masko ye to school fees baby headmaster baba sa nya obo from wuram adai yeah yanko na nyasa na nya betwa media wu hello Apostle, good evening. Good evening. You're from Rita Mikasafri Tabura. Nyakopo onshira obibiri. Enam asema ene wodi bae. Ampa menem papa bi ewo ye krum. Onye sika bedu bebi no. Odidi a Coca-Cola Fanta no mu ena odiro nsa. Na enchira mansansa ampo wuska. But nyankopon brena se no osransa na odi ye saa na odi ko wo na wona omutumi ba out nsoso na oma be di nyame ho few nyankopon bi ye ni bibia na obi mu si bible e ya anansi story nyama bebre no ni sankofo no time dia omu ho ni se ana omu nim ni se eba saa na wo yesa no eye wo se wo akokuduro bi wo ye bold bi enti eye wo Satan awie o madwen no di boldness no ahantan honhom ne bora o mumu no mo di boldness abe replace enti wo mu nim se eye ahantan honhom bi ene be bora o mumu ne mom no mususu se bi a bold no ma ye bold wo mutumi ekasa asem we ebo ho but obi antumi nka wo mu no mutumi e dey eka he na o ma bedani ye mere mu se no de obi ka asem ye huhu bi pe na o trendy na TV fo afre interview na radio fi afre interview na wo be ye popular nti dia na adwen so a asori okono asem no enhyeda enni ni mu yie no mo de awie na adwen enti sanka sanipa no obebre ne ho ase kakra onkokro na nkasa be kire ne se menua oye jimi brahantai no emma wo mu se bia bold no mo ye bold na wo mu tumi ye sanso na enya kwan eye popular but ebi ho no masofo bi wo bebi na bebi no kuta nyame asem papa oni boafo bia saa na wiase bebia ye duni eye mopo na misra nyame nkonkro se me mane ne kwan so na eye hantan hunhuma on mami hu no obi biara otio ye mane ye kwan so na eye se bia akukudu na ye wona yetumi ye bibi saa na ye hantan hunhuma erade ma ye nimbra ye wonso nyame nimu a yehu na nyame nimu susu a enye yi erade mboa ye nyina na tie ye tie wo no mfaso emfiri mumbra about the Islam okay Daniel chapter 5 verse 19 Daniel 5:19 yeah hantan spiritual bowra mu a no adwi yo say wo ya high che obia wo kase boom but when him say hantan na yo a spirit bowra mu a nyako pokra kase e ma me chew do ya oye bi first came o shout to nyako pon say nyama me hwe me nua no so kase tia creator no kasa na menko Daniel 5:19 tumia ye de ma hunti tumi hwe besesa tumia wonya wodi bedi ade o Babylon di aman nkrofo kasa hodo omo nyina ho popo na papa we kasa na wiase nyina ho popo omo suro wanim omo suro besesa nim do openokuno de besesa penokuno do openo amana tenase do openo amana tenase do openo amana so do openo amana so do openo abranase do openo abranase na kuma amana ho so besesa kuma ye dan ama no so hantane ba mu anu akuma ahuhuru ne hohom ye den na hohom ye den wo de hantan mu hantan to kasa bold what the best no kasa there's no God nyame bia no wo de tie I spirit
aya dia happen pain me no have time o that all me need time kra yen chase you kai say me di me rules not wo wo so be ye dia one quotation me answer pe me kita hammer wo se you need one case be me to say back me hwe me focus me me my maduma oba de hu ye mabo hantan kasa what you want to be okoma na huni se eye wiye mu asam enya dia obetimi akasa ma sankrofo we mu bi sei ebeti nyankopon ase da eye bre no esi one day me come and preach me mama event ne se the bible sheshe ne niema wase wa ba mu sanu a hantan gura mu a obuhuru ma den hwa babu no wase akuma ma ne ho so akuma na peja ne ho so e wo ahantan mu bose na won mu dai eti spirit bi bowlam na mo wanya hantan o kasati nyakopon kra won no pa eti e to firi oda so enti nyakopon se later to be sesa eti we nyina be kwa wiye oh yes be kwa wiye oh pa wi na ni monyam ni nya fi ne ho ani monyam e be kọ my brother yanto aso nyankwa wai Ba obani o Eva me free US. And then so one my young atworosem no de ka kwa hantan. Papa hantan sem na wo kan say na hantan any dua abagana fo nkolem. First imponka akola wonam na wuhia wona na abre wo na wagene ne ma na de ko. Na akodu via wona na wokuta pan wo bubi ana wo maami bi. O se me bagye bi. First in your shasa de no mpo na yetimi de sire obi ma na wale ne papa ni nyina ni wo ahantan minim obi oni ni nuanom mema mo wo fie ni nuanom wo mu kete ba ku sei wonya bangi adwuma yenti ni nuanom so ehia obi so kasa ni nuanom ho a be kasa wiase ye de de ahantan papa ahantan ti minim obi ani e kosku ni esusama ne maame ma wo da musuronko ahantan ni na no kasa nti wo mushi obi obeye no na when a Wednesday bi na ekrom won market day say ensuo bi na koso ne hwe na odidi na tem papa me se ge ensuo ni kunge no enya no owu omani ba omo nso na se ne kasa kire se ni ba na eboso owu ya ne maame mamu nyina hwe ma utim se oba nie ache so opagya utim se oda busue ni ma ahantan oba de enhira papa da ne da nyina me se wonye one way preacher na trust am no man kasa ema wo ma oba de enhira wo oni pastor Mensa ni pastor Chemu nyina papa oba de mu anwodin de wo ye firi mu bia oba de enhye wanamu papa nan se menye yiye nti na wonte menka no ye bibia wi amase ye wo beti menka oba de enchiche mo yore no mama kukuduro no mama bambo na muntimi toto ne ma sundwe mu hantan nye woni mini bana ne kasa misi police ni hantan bi ko jina kwaso omo reform kwachi regional commander disguise we disguise no nti na me so pa IGP nya bisisi a oh yes oba chichi police oba hu ajma mo panyi bi hantan nti tafidi cause hantan na why edum pempen so nti no so obi hunu bibi wono so wanya dai onka into ordinary sawa kwato amani mu by we be hantan nti onya aware pa asai ene so beti asemi na ne mbe ya dwene a na be fo ya gye nkomezi ase wura na okra gye kwa na be free dua na wote so hantan dua no wo be free so asifam se sakio a agye nkwa be ba ofie hello Pastor Nyankopon Israel National New Sepa Amen. Ne su preach na odi aba. Ne so no wa mi ati ni ma bi asepa. Edi ni se kwani yen na so ye. Sa ne ye church ya. Ida wase no preach na on church na odi aba. Pastor e bom pai ne se on chen bi Nyankopon ye adoma. E so no e ba so wase na kakra sa abrani na obeti ndi aba. Ya ira so no e Nyankwaji sense ye ochi. Eti Nyankopon Israel no nyam kese. Amen. About this Israel no until any man. Amo akuma so ade emrem. Hello. Hello daddy mpacho good evening. Say Yesu adom mu nyina mo ho ye enso ye ho. Ya mi shira mo pa one pastor Mensa ne pastor Chi. Say do musi kan Bible no ma ye ti ase no ye da o masepa Nyankopon shira wo. Na nya mi shira mo nzuzo na so topic ya de ba ye die. Ya mi anim ne kudeni. Hankofo bebre.
nipa bebree na ɛfa saa problem we si but ya no mu hu se ɛyɛ di omo yɛ no na de sansunsunso no ɛbrɛ wo nti nyame nhyira mo na onye makoma so ade yɛ no mo busa de ho enyankopɔn so nhyira aboafo a omo ma de bia mu kun be ka asɛm no ma yɛn so yɛ nya bitie. Hello. Messi, Anya, Sasabo, and some would do soon, Bonasama, Bonanya, and Bonnie, Pabon, Abakamala, Cobenamodo, Abaka Apostle, or Co Adimanodo, Messi, Elohim Yahweh, own 20 boot or crew a BNA bass, and Tuntun Concasha Bay Posso, one river Cassina Nasi, Apostle or Quajiman, and then you be Elohim Yahweh, Unshiro, Nanya Cassi, one Quajisama, Adabra Omba, Yami Yahweh, Unshiro Pastichi, and the Pastor Mesa. Itumubo quotation and tampana na wa kan na yenu so ewo fie no so yetum na efi yete na efi ye read na ehu ma yawe other small February wamba apostle and the topic no da no so say a hunter di oseba me yenimpa me ya a hunter kakra o modo papa na se minim de sana hunter na chi no sana obutum ono akọ say bi ma hunter na chi no a hunter butum ba ka asem a kire enimpa nsese me ka asem cha a hunter butum ma tutuma ko wuom ne mu wu na chi no metum ma akọ no ko face spiritual tribunal Elohim Yahweh insho na fi onya wakase ene nyumri so onkwaje sam a adabra womba mesre aboafo ina nda wo me ina nkan no ne bobo enka kan ne saado ni ntumi mfambo apostle de yimbiri onkwaje sam a Yahweh oda so nso macheche ne fi onfambra namba abina osunu quotation apostle adobra ni na so quotation de benyi na so mba yefenu mu aba utumi so pimnyini utumi yibi ade yiri fim enda so ahanta na adobra womba apostle we amame yengu na sana nye one way preacher abotunu kufu won ye John 3:16 na wona na wugine bawo de penum pon so de bia osun asanfo fra ya we ed na adobra won onam wodo amame musunye mebebre firimu amame nyeme bebre no le de na di nyeme bebre na mena se fim abrabom ya we bo so bo asase onkodu nshiro no nyo kase nshiro aboafu bibia ya we nshiro no nyo kase fam kobram kase fibuko obo ade nshiro kobra no nyo wakoma so ade ma wate enukre every day bia me bebia ya we sesa asamo no meda otumfo Elohim Yawase ndoba Nazarene Mesias amen gomo bruhuni adom odi adom me se ofa me so akasa kire ne ma wa boa ne ma no ewe yebre mu no manya nkwa momkra nso so a waso masene no enye me no waso asem na sene de bia asem be ko bia asem ne be so biara no otwedi ampoye onyina so mfa hu mobo no mfa pejo mfia techi mfa nsin konkoso kitu bia nsa asem su komo dinkrofo ba di hu mobo mame winsham e ka be black kuma na nso adwuma no wa isika no wa Mr. Elohim Yahweh se on fan doba Nazarene Mesias so emie nshira promamo na punemu atoto no obade na nkasa mfa ni tubi basa odi bie punemu atoto no mbie open nshira doors no mamo no break disappointment to my life no mo favor spirit am betimi de agina apraje mo krankwa adom na mra so na watwi de esi anim yi ya wanti wona anim no mbie nshira promamo fama amen Good evening, Apostle. One o Bible I can count for. Yankopon shira mo ne eduma pa moye. Enmre so wa mi ayin shira. Asama o de aba no mystery. Ano de hunta sama no de pa Yankopon shira ho se wa ma ho kwan na irade enam no so enam so de efutu ebre ewiase. Amen. Awasama okay na mama kai asembi I see mama no say ahantan ade a enye na ebrebi na asembi si o mabusuam na obi afreme nipa no me pese me ko details Debi o freme wo koku me wo faso no nam do betena me fie na me say nti se bibia si a
me no so frame obia na adwen so frame na me ka kire mu obia ne hote Ghana wonim nyansa se me obia ne hote Ghana wonim nyansa se me babia man nante adru ni babia mewurawura no obia ne ho onyim nyansa se me nti asem bi ba na mo ye mo se ase mo mama ne na mo ho ye me sere kora o kasa Ghana no mu a asem na minim asem kora asi pa but esan se ekwan a ofa so anu osi kan wo ambisa me de we osi kasa no nyanto bo ase ma no nto kasa wi anam so asema wo ken se nyese wo ka kamnim se bibi kura se yesi afedio eni am sorry eni am sorry eni kafra na sen na esi me so asem na minim pa ba kwan ofa so odi kan se o kasa no se de ofa so anu o kasa no ase ahomaso ne ade bi e ba ya o de kasa ni ntino me so metwan ya wo wi na mka chen se minim so na minim pa ntino sometimes nipa o se ye hwe hu yi ye kasa ye bibia mu ne ye bre ye hu ase na Nyankopɔn ti mi man so ye da wase ene wo futu a o de amaye na nwumre so ye ho anhira mo na o mom ho ban na ye ho adma mo beti enka amen obade shabebre no nyi akoma so ade ma wai bibia na no kasa no president no ye wan o kan office bi o obi kan office bi no mahama no ye wan obi so kan office bi nso say ni pai onyobia bi mo anu mo hwamo kasa yi wate obi cross the position a free president in China and so the office yi natem no de betra oni mi de wo mi muntu na ma me hey obuade hu ye mo bo hantando do jade o kire no bezi sia na ho poten den wo a kasa kyejeje sa wonu maduro one day obipi maduro diabetes maduro adokro you are dying slowly won kete so ya hantan still umro ho ase operation hodu a wa nyina still da fi hantan hey ni nyina ya kokobo hello yanko hello apostle good evening so about the nadum unyina obi a ho ye apostle nimre de wa ma bible na kasa amen ma bible na kasa pa na hantan kasa na woka no se de na wo chechire mu na se ye hwe Ghana sisi ana me hunu se Ghana no ye wo sinitwafo ana comedians anka de minim se usi wo ye sinitwani ana comedian na ade na wo ye no ebenya impact ama ahwefo ana etiefo a omo ehwe saa sini no ana comedy na wo ye no se opese wo de sidie na ehye nipa mu se de be ye nipa ni beje obehwe na ni beje sana nka me hu se ye kasini a ana comedian na etie comedian no be create bibia ti se meti wa ebe manage meru ahokọ a metimi asre wo ye sini a sini na wo ye no eyade a esie ana eyade a obi be famu aba but kamia ye se me man Ghana de am mi wo mu no sini a ye na koye sini a eyatamdidie sini enti ama enkura na ye eba ne susua se de na wo kan omutimi ye wo Facebook a eja ye ne nyame adum wife enti ye nyane mafie ko Facebook na wo hwe a omutimi ye comedy a ye tufun e ma ye ho panimfo pa o empanimfo pa ahemfofo nyina de omho agim ahemfofo bi e de omho agim a eye comedy na omo ye no ti se ye tufun ama ye ho wo ye den nipa nim se wo prasere na wo ka no ti se no aka asem a eyatem didi a kire nipa no ene na nkra na fa na me de bia me kan me se anhwe ya me drufie na akra ketwa a wo size endru me ama ka sem bia kire na wo betu sa afun ma me tu si ebu onu mu na gu fom because me ma o me hwe o sabi panyin bi a oni tira odi zembunu bi emfa ma me so e me ka sa asem no nkire me nti de papa ene waka no no kra pa I was say twe ho because ye we na because of the ebedi enti high but ye jimen kan no kra kafo no asa enye wa oba be ka sa no kra ya obi ametra se enka sa no kra yi oba de onye wokese o sha I would do police barrier if sasa wo kwa ya ka je so kwa fu police na be ka fa woni the soldier ni jira no be sasa anafo na hina adahin
was at the moon. Come Sadia we free. Eh? Nankolanka get Very bad. Na ma fa babu na me kaya. No because apostle now can dem me can graphic. Enyo. Ana woni tankasa. Every February lucky na say Sadia we start take akra you know. Ya stop school. Yeah. Na nkwala wo fi. Nyesa ko bi wura school ah. Anka bed course penyi ye bi. Me say me the baba teach you. Me chiro. We send ya Yankopon hyehyente. Asi pen. Ne maybe wa sia wa na ekwa na Yankopon asa na Satan sa asesa no wo kwa foforo so no de aba. Ye be won teachings. Won ye di nkola na artist ani ma no munyai. Munyai. To be akola bi am say papa. Nya dia ya de papa. Kola nu nsuo bi sanse dia na ono mu a. Ose me nom George. Tufu, ose da se wo suni se me nom nsuo na abisa se me nom nsuo. Enu se free. Oh, very bad, very bad. Oh. What toilet? Oh, toilet. Ose there bi. E wa dwae. Sa funu mu ko fa free. Nkola e besua. Ye dia beto. Na ankrofo ani agiwe mu preacher me preaching. Me nam dia oh, but obit me yes radio. No nam KK bi. Chi crowd. Good evening, Apostle. Good evening. Yeah, Maxwell ni. Apostle, Bible kasao. Whenever we bring one ma, na enim say what try no. Na enim. Na adwuna so ye bibi ye we say na enim say what try no. Apostle nyame nhyira pa. Ha. Apostle nyame nhyira pa. Say asem odi man de bia no mu do. Amuto. Yenda wasi pa say we every nyame ayu. Apostle nyame nhyira pa. Nhyira so no nye wakoma so. Say na wakasa fa hantan. Hantan e pra ne pa bebre, ban pa bebre na na enim. Me ka adwuma bi ame wom. Ya me free ho. Apostle hantan de adwuma mpa e ka adwuma mpa de ho na hantan wo hantan. Adwuma de bebre. Adwuma bebre mu hantan fo dodo na gum. No bia
bi anam ne hu sɛ wo ba sɔfo ma frɛ me ndan fofo ni bi na me di ho adan stage me ma me o ha na me ka che ma be frɛ no atena so na ɔhwɛ sɔfo ko Facebook dia wa night boundary na me hwɛ na me sia se na wo ye obi bia won sem no me frɛ obi bia na me bisa no onima no ma kyerɛ no nti ma fa eye ka so a branch no na sɔfo me gusu ne omudi nkomo eye yawe adoma me no mbakwa koso na me so se na wo ye na me fɛ nkopo na me so obetuma afa me na me so ma be yesi na ositie no amen na o pitch ne de sɔfo no ana hantan sɔfo ya semu obi aye bi gya ne na musunti manyoma bebre na sese fi ho no kre hantan de o say eba sɔfo yankopɔ nhyira bye bye. Hello. Good evening, Oda. Pacho ti se mi se Kristo adom ho ye Kristo adom ba sisi me ho ye pa. Pacho me kasa free Iraq. E do ba de ase won kwaje semwa. Dane den nyina Awurade Nyankopɔn na mo so ma oma. Ye nsusu ye nya bitie. Aduane ye de che no fuso ne wo na de bia wo de maye. Yemi nhyira obi. Woni asofo no o mo kan ho ne nyina. Yemi nhyira mo. Ne mo hwe ne ye hu bia no Awurade onhye wana mu. Na o mo ho ban maye. Se be ye de bia no wo de nkwaje sem no beba. Enne so de no eye kama pa. Yemi nhyira o. Papa bia o store wo ye krumu kona ka so otade a o se yantade wa ha. Aje se wo kwa se o mi to chinga mi totofe na akona se o bacho me tade bi ene nipa krato se o bacho me tade o se yantade ko on fama da obejina ho on fama o se yantade je se o bo ade ne din tu ba ya mi to we ade bi on so a bia na wo to no bi ene pagina wenti no o pesen ka wo ba e bi o to dame o ka me tai o se yantade ko saa ne bi nso so life tie e me hira mo pa ma bye. So body. Me to biscuit. Antoine. Asemo gala. Sensisio. Yasemo. Me totofi. Okay, me yati akwala sio. Yeah. Nadia akotosi emodia. Ejo me jama dia. Rezo jama fa mi to yi o. Si ye to yi wa. Me to adie ya die o. E di ji so odi bi o be se o be so ba die ji so churo. Na dia ma se mi to we. Hey, yes. Hello. Hello, Apostle. Enumerasi and was in quite yes, someone living here when I'm Musua. What the abra of my Ghana, my young abonia for yes, we yet the such a yadu. The memoir can so too for young coupon shell. No shell Bible readers, when no shell or sponsors. On your mocus, your mom, Kosu. I bear a dad then I'm betting me as so as now betting me in Quajesam. I blame my brofo. The memoir can send your mean shell. I mean, sure, pound, sure, TV station phoning in a can't come phoning in a. Hey, a hunter, some no can say, a hunter, you say a bumper. Apostle me, because I'm a student. Your campus near your class. So, your call and your practicals, your call practicals. Your food, madam, or chair food practicals. Apostle, oh, yeah, a hunter, may see ho. I told you to meet Shreying. Aduane bi ba wotimi se aduane maami to ne bo anko betimi a kyerɛkyerɛ ama aduane aye de yi ɔde ahantan ne abufuo ne maahwie be ani ateatea be teatea wa ma apostle obeye aduane se basa obewie na spices etwem kyerɛ wo de wadwen ye kra da bi de obeka na na enye na spices etwem mpenufo beka hwa enye kra na
ordinary brass have a share students for no say on my instructions ye na ye ndi so say nti ahantan asemi die me bompa e say rade man nhwe we bi pa wan hwe bi na kro on hwe repeat no fansa cha na adwene de high empower de high otumfo nyankopon hira mu nyina onye mo kase yesusu nyambo e be so wasne ye nhwe daada say de bi obi so wasne man ye be hwe de bi ara da bi I see yesu ye boa amen obadi hira bebre no madam israel hwe eto de bi a nkwala na ese bi abon enye omo awo kwala bi wa abotre tre enema de ni koditrim nkwala ni bi ye smart bi nye smart teacher misra wadi modwuma no e abotre adwuma edin misra wo e yo frɛ si emfrɛ wa nkɔ memfo so nkɔ e teacher emfa komani bere enko e teacher wo bra uni adaje na ya hantan na ya dwe nse di o kire wade no so ya hantan na ya dwe anka wanu ba bia wadu no na be se o se nkrofo ma ye wa hu ye mobo amen hantan di o se ye ba do se ye ba abrempom bi ne de o ma fa wonsam no uni ma kaza ngola ahyo mu no hwe me teacher kire ma de ne ohumia o de anije ni akomapa ehia me nso bi de anije ni akomapa ehia no teacher fo no bi ebi ewu but wonna e church ade ni bi enso ebi mu nso eye kwambone de emfa kwambone so ne ebi enu mu na say so for pon na me church ade wo school sa no ebi ahwe si omutrase eno ba ministers yi omu teachers bebre onu a omo ba fama ma omo ye oluma bi titifio enti ne se ebre yenye de yeni nkaso bobrapa yes to wani mu ati antai idio say yeba papa enedie in fact wakamasem papa wakamasem obo ade nyankopon a ode wo bedom yen no onkoso nhira wo maye onkoso nhira papa me benya papa bi a me osofo bi ka kire me se me mpa ebo bi a me bo kire nyankopon na ode ne bedom me na papa yi be ye nyama bebre ma me eja ede me be ye mekasi breadwinner of the house nanso ahantanti afena me mbu obia papa enya asem kituo papa ne kra na ohwe me ne kra no se wo beto se ne amene papa ne kasa papa enya asem kituo misi mi mu obia me ma me bo me chem so kra me se me mpene papa ne nim no ka asem kituo bi kra kire me papa ne me huri agina papa ne ko achi sei papa nyankopon shiraw on shiraw pa ma me ne nkwaje sem a odi abedom me ene me fiefuo nyina ye nyina ne ye nya ye hye wom obia de wa asem a odi bra ye nim obade hu mobo so wanu hu obade nyankopon on fa so na ensem a wo ka no enye nhira embra ya bra bom na emfa wo so nsesa ye nkura na de papa me bompa ya tro obade nyankopon se ahantan honhom de me twam amen mane mma me so da biara da biom na obade nyankopon yire ne ho no san pagya me biom a me kasha ne die animonyam se me nyinni se ahantan honhom memma ne kwan ama na ba ma bra bom biom da papa me dawa ase obo ade nyankopon ode obedom ye no onhira o mame no ma kwantenten na da bia anya hode na fa nkwaje sem embre yen amen obo ade hu mobo onyankopon so mpopo ni fobia ni wuo ni mopopo ni fobia na de nsachira matitwi no emrante ma ba matitwi so obo ade ye ma do no san pagya me biom a yes wadum pagya brebi atwam ye swanu hu dia Job 8 verse 5 Job biara wanu hu biara no verse number 5 kan ba bo nyanko wa o hwe nyankopon kire kwan enti se ne wanu hu na se ne
Ubeko to dwe ni ma hwehwe twedi ampo ya we ne doba ya so a na zani mizi ya chiri kwan ya anadwe ya okoto sele otumfo no okoto de unsa to unsa em sra papa ma fom fa me bone chem na sa wo twu free bone na bababra ba kronkron a ampara me ka hyew me ka kira wo ne e wo ye wo adiri me se bekanya ne ho ama otwedi ampo ya we obekanya ne ho ama wa ma wotene tena be no be sama wotene tra bia adi so umfiti ase yeketo a enti se ne umfiti ase adani keto na wa wie ye be kokuru enna ma dwensa kira banyanti oso wie be kokuru ope adwensa kira yes asam na ba won chen ese sound amen no what yes hand time obu a won kai but fa kompa bo papa ana hand time mi wura mu ana ma ye nyema bia dia hand time say ti na break me down say ti na di me ba wie say ene oba de me sraw fa me bone chame ma me hunu ma hand time yo num enfom so dia no na papa se sami free hand time yom hand time kumo hand time do say ye ba wonimu a sanka mi ya wo mo me na me nyabo afo na ka mi timi ade we topic ye doso kutashi ni se ne cheche mu teno ska kudi baby boni ami tupe. Hey, hello pastor, good evening. Yami asum drinka ho ya wa nkwaso ya wa kase abiri na mo kwaso church abiri na o man san foforo utwa ha na watwa ha and then mambeto ncheche ntembeto kakra but na mama menhunu eye pa ahantan amama danfo pa ejuma kama wanya ojipe ahantan tiende otifie ahantan enti abrin nam no kwaso chechre ona ahantan ti the same praise oba eto honum oye ejuma correct ejini sika onya ejuma na onya kakra nti obafie no wampagya no ho ache ne kunu opagya no ho na kwa na yeze mame na mabre na be ma na yedin ahwe no ejuma na egu si ahan be ma no so twen ejuma no gu ye no oso nkwatena fie ahantan ti si be ma no so na ejuma sorry ahantan edasi kwaso church abrinam me ne me fie afu ina ye vola na boss oba di ishram bebre ahantan ti so phobia sorry aye baza na yiri mu ade ba ku sei na yiri ni nso ade ba ku sei eso ye meni body and father sent down. Good evening. Good evening. Nyakupo asumbi come down achi. On them kwaji sama with their brain. Hey, a hand time seven. See me pim Mrs. Tapini. No whisker. A hand time tea. On full beer nyashri. Now Sunday. The obedi at times say ya na heading. Hey, you are doing who you mobile. No, my hand tired deed. No, my end to movie. That was an analogy. Amen. Bye bye. About the initial we pray. Get over the nasi. Where the ebrena ye bre. Asamna ba won chen. Sra oba de yawe. So be hu mobo. Na hantan susuma wura wo no. Untu na enye saa ebe say wo future obi bra obre nyina fi hantan tibi so ma de so be hu mobo so be frase etie de me kan wa nu wa so agu obo ade so a enkotra be so okopria kan bia wa obetimi ahyede mu abompaye obo ade hu mobo no mi akuma no na sam no enwura mu o shira amen until nani ma amen samane na wontra enhwe wo so me na manie yes so masene ketua bia nswa yen kekambum na mintimi nsamfa foforo nsamra wo me na man ye 0242 32 71 72 0242 32 71 337 Israel se boxing na me banka manyo bi man sponsor me some in America ko buro ni bi nyenyi ska ni mesi hipic toilet eno kan okura unya boafo nanso inchiran kan wo se odwiri wonua bi munti wo pese wonua bi so te nti na wo boa Israel oba de inchira no nti na ni ma
Yenya na mo Kumasi. Na di atari. Mati denne. Branch libi epi Kumasi. Living our 7 day. Epi Kumasi. Ya wasafu. Market. VIP station wa. Any VIP parcel office no. And you walk up Brusano so. You walk Brusano so. Bana few ochene kwa na abu se ni bana ebo memme na nopa na mane le guanti Kumasi obebo Pastor Mensa me hand over the man nyamwa next week obadi adwa next week keep for so it your life so ebi amuso mbehia no monsa beka so ya guso aya kan wasam nyina wia efe ni eguso toto niema efe ni eguso penkunya and wo obadi be wadom no utobi mane ya ye be cheche ebi muso nya ba bi a omu hiesie oba bi edi nyina betutu dwa isa komi asase ye de ma wo traso eti obadi na sem obadi na se so guso shen wan munyam onko so a unshira metie fo na boafo Pastor Mensa kasari you apostle yedasi wiase nyina eda wase wo ne ncheche odi adom adasa ahantan de no kra edi wo seye na eba odofo body nshira wo so se wagibra hwedwumi dia bedum pempensuyi na Bible say de oya hantan no ni honhom tumi so ayade ni senti no me kanfo eye mansoa ko mixture edi amao ti hwe na wansoa ti mansoa ko mixture bo mode na hwe mo kira kwan na pebi na to wo akoko haw na osisi obi wo ne yemu atin me 4 years ni onko ya ne so bo mode na hwe mansoa ko mixture na pebi to na ebeboa oye pa ama osisi ni koko haw ni nyina ebekọ sanso na mansoa obesima capsules ema busumi so a na adani asem bo mode na pebi na ebeboa oye pa frɛ number we na mansoa fo no opem product ni bi so obekopa bi ato aton fa number we 0272 019917 ana 0549 648 362 ana 0557562988 bomode na hwe mansoa product ye kira kwan na ebeboa oye papa ni sentim na me sa e kan kire se ensuo eyenkwa yes water is life enti mi kanfu erade na ye borehole company edi amao se bomodeni se ebase upe borehole yentu borehole emawa mi pacho erade na ye borehole company bomodia se obehwe mo kira kwan eba no water treatment omo ya de papa se o pump na se yen service ma omo treat omo ye bibia bi na eba ne swimming pool papa ene na erade na ye borehole company omo ye ho adwuma pa ebia bebia opese utu nsuo ombe ba ho be ye exams ahodo ahwe asasenum ahwe se bebia wo se ye ntu borehole no ema wo no eho ebeboa wo emwa wo mema waso ati se emwa omo nji usika enkonkwa bibi bone bi emfa ma wo enti fa omo na telephone number ye 0245 636 634 ana 0247 171 472 uhwe mo kira kwan mo ofanko barrier ofanko barrier ana Kumasi nso mo odiom bus stop erade na ye borehole omo ya de ye papa amfesu na me kan kira wo se living ya West 7 Sabbath assemblies ya wadom Kumasi the branch ne etuatua wo Kumasi ye wo Asafu market VIP station wo so what you see here ye ni VIP parcel off baby a o person ni bibi money VIP pass office wo no abrosane so ho ena living yawe ye ni omu na wabrosane so ti bomodian fa number we 0557 004 522 0557 004 522 na frɛ yawe adomo a memne da be die Kumasi ho be wo so se Pokuase so living yawe wo ho Pokuase branch fa number we na frɛ 0238 758 122 ana 0242 862 062 living yawe yawa koforidia ensuka ho ene yewo fa number we na frɛ 0241 944 534 0241 944 534 yewo domi railway crossing ehwa ena yewo taifa ni important a hwekira kwa domi railway crossing ni railway for office no ena edi nhwani mu yewo dua na si aso dan si o kama living yawe yewo takurade uhwe screen so number na eda ho fa
Takrade Living Yahweh ye wo ho live so what you see bomodia tema for momon paye enche obode be pija ne sana mprempre ye hiemu ewo ahyiama zenu Obatan School Complex to Odowenya pram in importemo share ewo ahyiama zenu Obatan School Complex eho and a Living Yahweh ye hiemu na biara wo nkran wo bia no headquarters no awoshi enya market ufaka fila pass kasa uba enya market usia bisasa uko enya police station junction no so udu wa bisasa ehina apostle kun oye asori ana Living Yahweh asafo ewo eho ena ye wo afin so baby ye wo pesa asori bi eba ho a bomodia na freye ye pe baby ye pe adan enti ubenya baby a ebeboa betnya boa edom anu a misrawo bomodia na fire contact line so na freye amfesu misre jumedie so wo product bi pese wo bo ho de program iso a misre fa number si pa share so 0244 609545 ana 0239 505147 0239 505147 Apostle Kwanjima osikitwe bia ensa timisraw bebre odofo obomoden na enensam yi asamudu ahantan edi wosaye eba de be ye na awrade akwa besa to adwumedie su eye yawe pa memne denti no bomode ase fa ne number no wo hwe screen ase a ne din eda ho ni din ase no number no ene wo ho no Fred 0242 327172 0242 327172 and 0207 211 337 orofo bomodia na so apostle Okwanjima asin na onkoso afa enkwagisam na emrantie sakura emabawa sakura enena TV so ye nipa tumi frese apostle wonkwagisam aboa ma mafiri bonim na enye nkutosam na enye se woyeli ayese ene na nshira enka yawe ene na woni ebo apostle Okwanjima obo ade yawe onhyira mo monkoso enso papa na sim fare number no kitwa bia enso apostle yawe onhyira pastor mensa pastor chi obo ade nhyira mo amen ye nuan ma wa ma no ne enso amoboabo mo ho ano no yeah momfa we ne nto ma me yes Germany for obo ade nhyira mo amen Italy for obo ade nhyira mo amen Canada for obo ade nhyira mo amen Japoku obo ade nhyira bebre US asochire obo ade nhyira mo amen yenu ewo Belgium monso mo abo amo ya de platform ya de we bye London yes oh UK for nyina ya we nhyira mo yes wa wo hwe me sabri na wo ho bibiara no omo na mes no frɛ bia omo no bedi nkomo yes 15 fia Germany for shia o from a o me kyerɛ ba bi o me shia na mo nyina mo kodi ahia mu Italy for so Asia the same o from o me kyerɛ o ba de nhyira mo onye makoma so ade mama amen asɛm na ba wo nkyɛn me sere twedi ampo ya wese ne dom ne ngosra emfa ne doba ba akopɛ so na megu ye nso na ma ye fa hodie na mi adwere ne mu na ntutu ya na mo nsi no sane kase wiase musuo nka me ene wo ya ye nyiramba enye nhyira ene akonta